Ya marah-marah na belakang, ya karan-karan dia dongan, tiga ayah beri berap dia ginawakan, aki disurvey bang saging ke puasakan, nama ka tipu uji saging ke ranau, namanya kapinya ke ginawakan. Anu nene nilo, dia betal ke puasa mau udah. Iya betal. Dia betal udah. Iya betal. Nanti kanin teman, sisa benih nawang mi bigu. Kaan mada suka mamarai sapulakan, dia betal supasang udah. Ya betal udah. Bisa kita no, pagkabarag kay man to, yung mga inatan na ayanot to iran na bisgi sa bubiksa. Guni na ayanot to iran na ataro betul. Eman to na edikir sa kiyang ka na bagilan na mga marangka. Nakailangan na tibu sa ulo. Nga, niya berga, sumya kita ulong da, iman to, tiya gusagun ka tindaan mapi ginawang ka, aya pangaisya, niya batan sa puasa mo da. Niya batan o da. Nah memang bida-bida nang semua tu. Dia ya itik jano asikodan yang pengasuti kusai nak kaya nang namat nanti. Sikodan kapan kapakau makulai natul kada, kaya nangan nakataon kata sulai natul kada. Antunai sembeg sagi mutlak dengan lewat kano, namun nutuk nabok pagabetana. Dia berdeng dia marah-marah anak pelaka sang iman tu dicari dulu pangan kau ini mau soalnya bingung kan mafia ginawakan itu mabetal sok puasa kena betang biar apa puasa kan antar rumah apa mau kita nanti di mafia ginawakan ya kalau betal puasa nak kenapa yang mana dengan malu aja sistem anak kami ini hari ini dua namanya peran dagingnya itu juga seminar kami nggak mau nanya singgaran kan daging kayak gitu bisa nanya nah ada apa di kelas itu ya tapi nanya yang di beberapa nomor nanti ya Allah terkait nanti yang mengintai kaki maghrib karena yang dia tewak mah dunia wal akhirat ada pakaian atas saya nah ayat pakaian sangat ibarat ya suskan yang nutuan mianuk ini sampai koka bungawi di maka puasa eno para pidian tano di tano para pidian maka video itu juga bangun lagi ini aku kasih bisa apa gitu mianuk biungau biungau di pegada dengan muasa eno para pidian tano buay maka video bidan yuk gila napa gana yuk tata no dini ika dua mia nokas di pegada dengan muasa kenapa biungo para pidian no di para pidian why maka video atau nang bidan lagi yang mata dua semua nana biungau asli kan guna ya bunga dai anto nang paling bentuk manisa so biungo na nabar para video. Siyempre niya. Ang ngayon ito, daapong ipapaliwag sa biyungaw na miya dosu akarya. Mimbalya wata. Parang mimbalya wata. 5 tahun meniya. At hindi yang kata tanong dan tunay betadir nga ipagpalas mo sa desi lagu pagpalas mo sa ignasi dan deko ay igraniya. Lagi dia maka. Ya kawan sehingga dulu para video no de. Why? Para video no de. Para video, tunay kalau video. Makasa makan. Video sa sapo. Kaya kalau video dua punta dia pada naik pemanindaka pelaksanaan seda begas raksing ada seda suku pia Kailangan ko kanin. oh beberapa yang mengajarkan yang mapondut nanti ke video mana nggak begitu buka ika dua, nah supanganang kan ko ingat, na aya panganang kan tanong saya na ato na Margos. Idan da kilo akan, kiu pa kilo sa sunday sa kilo, analimang ka, agdo pa ka yama ako pa ka. Isa, dua ka ako panagila ni Bibiya. Okay, nagnampayan ka po ka ako panagyan sa nalimang ka atong day. Ay nga pa ako pa ng sudato, kamatan kay kapulima.
Nah sadun sami gugur turun, nabakaw mo ba 13 talang kau. Sadun sami gugur turun naraksyen ito. Nang adimang kepasangin, amay ka zakatul fitra, magitan sa fitra, o dua ka akong supidia, pakapat ako pangka, kagi na ni fitra. Yan bulan na no. Nga, inutigar ka no, si Kudan yung pangkasuti ko siya'y na kailangan naman mengalir. Nga, yan kaya Laylatul Qadar, na piyakan sumpah tananangalan, si Layla Abu si Qadar. Kenapa ayamanan yan na pweswa tayo karannya na si Layla? Kaya managin kaya Layla na kaduduwi. Na ayaman nagin kaya Qadar na dua. Qadar sa ayamanan yan na seselaan. Isi mananya. Ika dua managin kana Qadar na kandiyung ka. Yang kaniyo ay kataks keseneka. Gina ni managin kana Qadar. Langun san nyaw nay sumanan niyan kagigi na gagawi ya seselan ikadua na gagawi ini aan kunaan ay ibu suratun sulang rumah penggulaw ayat dalilun nagian kanana fiha yufraku kullu amrin hakim ayat katurwala sagian kaya Lailatul Qadar nasan kekenan agian koto aka kapendiang ke abulang nusay. Nah, ini tahu. Antum yang ini turun saya suratul atau yang buku surahnya suratul Qadar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni min kulli salamun hiya. Anak lagi kena begini nama mati nafsu begini yang disatawa karena udah kami awal sebelas kakek lagi tu ni kini dah ada nakau ayat dan umpaman itu karena nasura Iya lay bakna. kani Pakai kapten karakna lay bakna ini. iya nana ino kami kita bukan sa pakai sekiranya ngabelah nera pula kapara subkisiran nana ino mga dunia makin muda pamakin lagi Mga pagkap ka oh yang musuhan yang sana pula oh nah inna anzalnahu fi lailatul qadr yang qutwa huwa anzalnahu nakinan Quran ayamana niyan nama tanah ini turun nami Quran anu ini pantak si Lailatul Qadar miakatiu kupakallihan Lailatul Qadar na ini turun Quran ini pada naik kelebihannya atau naik kelebihannya ini turun Quran yang karena besar supaya bertiap kanu sa Quran supaya bertiap sa Quran na basta mayla ini wagyang kana alzala na kina sumakay sami turun sa Quran basta mayla ini sinazala itu tuh anzala abu nazala so anzala maka duni turun sa Quran pag kini turun nun naging kana al-lawhul mahfuz atau ni al-lawhul mahfuz iyan sa suratang kulangon mapanggulaw la sa dapan kaadlaw Allah si sagyan kaya dunia yan kaya pito lapis sa langit yan kaya gilupa na sulangon mapanggulaw lang na laong minisulat sagyan al-lawhul mahfuz sukat dua pataka ni susurat saging al-lawhul mahfuz suriskin ka ni susurat saging al-lawhul mahfuz upera ko ka saging ya gedung saya gedung ka mamwikong ni susurat al-lawhul mahfuz ya budiyo lamun usay na ni susurat saging ka al-law atau nandun al-lawhul mahfuz nah san matatabu sa Quran anzala ini turun anda ini turun si sagian kanan Ka'bah si sagian kaitan itabdilay tanong yang kaitan itabdilay tanong na adna Ka'bah san ay ngaran nagyang kota Ka'bah na Baitul Izza ano na ngaran ng Ka'bah? Baitul Izza di sa dunia anak Ka'bah saya Baitullahil Haram ay ngaran niya na Al-Ka'bah
Sisagyang kaya langit, apilay taniman to na anapantagyan sana Kaaba mampu. Ubi na imbeturun na Baitul Izzah. Yang kanay kadua lapis, ikatlong lapis, ikapat lapis, ikalima lapis, ikanam lapis, ikapito lapis, Al-Baitul Ma'mur. Para pulun na wagi nga Syekh tanong. Syekh Abdul Fidah Abdul Qadir Mama Al-Majistir Ahlan wa Sahlan. Nah, Masya Allah, lagi kita pilih kita nak kuya tanah Ummah. Isa kita tahu Al-Baitul Ma'mur. Ano din ito? Yan ka Kaaba siya sa dunia, Baitullahil Haram yung turun na Al-Kaaba. Ano na yung ipapantangi sa langit at pilay tanong? Baitul Izzah. So ikadua, ikatlo, ikapat, ikalima, ikanam lapis lagi yang kaya langit na maaluy sungaran agian utang mga kaabasan. Okay, na si sagyong kanan ay ikapito lapis sa langit na ayam ni aloy awalay sa Allah na yung maturo na Al-Baitul Ma'mur. Nah, inna anzalnahu lawhul mahfuz ini turun sagyong kana Baitul Izzah. Nazzala ini turun man pun sa Baitul Izzah na ini turun ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kusul 20 agutalo ragu. Jadi itu pakalimat yun, mga dua may turun sa Quran. Ini turun sa mga isa-isa si Laylatul Qadar. Na ini turun man kung sa Baitul Izzah na ini turun ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kusul 20 agutalo ragu. Isang na kailangan na magnalusan na antunay ko kita kiniturun nun si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adun na malaikat asganya ni ulwan ng mga malaikat, asganya ni susugul sa gil kanakip turun kuwahi, yun ang su Jibril alaihi salam. Atawa su Jibril alaihi salam. Sa kanya ni maawid si sagyong kanaturwa ay ipaturo si kunabutano ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isaw kita iturun ng kunabi nasa kapandagyan kaya Quran na apiatiran tanto din na mananang gawa dunia na basta turunan sa ayat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na di pangangatingan sa ating libroni sa ating kadawasyan at pun memecah sa mga sahaba. Taman sa mga isa, Adam pun isa asasan dengan niyan na tumiyunun suwahi na tiyunan lagi dugubun sa tulanakan sa kapan daging kontakit turun kuwahi siguro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa na puntal yan na lagi dugbukan kaniya sa lagi dugeringking ang masakit sa tangila. Nagurong bu ituro nagyan potawain. So ginan iman agyan kana kini turunan disagyan kana Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tatano din sumana niyan. Mata ana ini turun nabi sa Quran si lailatul qadar. Jadi sumadian wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa mana niya? Antawa iming guna na urka kulailatul qadar. Antawa imyang daur ka sisagin kana Lailatul Qadar natigil na Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Sudan su Allah sulimbag sagin kana pakaisu. Ayat sembagian na Lailatul Qadar namas taranbi adigyan ko twasang gibulan na. Lalu din yun. Susabaad abiya na anak kapsiribat yan waktu kusya niya no. Atau lagi dia diteron Sulailatul Qadar nan lagi Sulailatul Qadar nan lagi dusang bulan ulan nani batanan ka ayam miya anu sa Quran na Sulailatul Qadar na mas taran mas mauna mas mapia adi dia botosang bulan ulan atau may sa babakin itong sa Semua sahabat Ridwanullahi alaihim na isa abiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam na dini yang sirang di pamanutu dan satu dunia ngauna. Ada tiga sahabat kawa mama ayat berlebihan si kau kagak na tumiting dulu tadi mana hadir.
na igirada daw nakakatan yan sugumaan yan at imakipurang saranan si kuwagwa na siyutut tigyong kusuldo sang dibulan ulan. Ya bro. Yan naman sa sumang sahaba ridwan umaya alayhim, Ya Rasulullah, diyon miyanan raw tanto siran na miyan na kubalas. Iyon ang isabab pagkini turunan isagin ka na ayat Laylatul Qadri khairun min alfi syahr. So Laylatul Qadar na mas taranbi, so Laylatul Qadar mas mauna, mas malay balas mapanggalbag kaum. Adig yung kung na mapanggalbag ka amal, isagin ko ito sang gibulan-ulan. Pero ikadag lagyan na sang gibulan-ulan, 80 abot talo ragon, agupat ulan. 80 abot talo ragon, nagupat ulan. Sa kamoto, minambayan kasi sa kiyang Laylatul Qadar. Sin sa kiyang kotoa kiyas sulod, agiyang kota Madrid, anak piya kapagitaka, mas mapiyoto, agiyang kotoa kiyang pagapagitarangaw, adi sa pumugay ka din sa ipar si kustud, isang dibuwa, ulan-ulan. Iyan ang isa, amya karana akalbihan, agiyang karana Laylatul Qadar, kapagkat at pagkapanon, wallah, agiyang kotoa pala sumamamatan. Ilan yaman ditanuraw tan sumyangaw na antay. Eno taro sila di perotan ayabu ama pergi dodogyan ka ummatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uki ano yan yanong ko hadis na tigil na mabayna 60 wa 70. Si kupaglasan 60 tama sa 70. Amoy pag-isa lang sa kaliman to antay niya sobra 60 Yung ini. pinalitan na to rin. Antay niya sobra. Bayaw sa 5. Atawapan ng pulo. Ayaw ka sa 5. Na So senior. Nabi sallallahu alaihi wasallam niya wapat kanina ay din ng pulo. 60. Hindi ako man ng pulo. So Abu Bakr ginawa yan na pada na khalifa niya wapat kanina ay din ng pulo talo. So Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niya wapat kanina na din ng pulo talo. Ayam niya kalawaron na sa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kaya niya pagdidiin na 70 bata. Na sa Ali radhiyallahu anhu niya wafat kanin mamulay didiin na 63. So sama na nung niya 63 ay didiin na mano kasisipat ka. Ay dapat yun. Oh. Nadalasun ka. Ano nagapagando umurakan. Akaw man ang sumurakan. Sakto man ang sasanggibulan mo lang. Nayawang kakin ka na Laylatul Qadar. Kaso 60 ay didiin. Nakuman ang sa 80 ang patulan. Lawan yang pan. Sinawanan. Naidupat kung uman Ramadan na masugat ka sa Laylatul Qadar. Na uman Ramadan na nalayon nakagyan ka na Laylatul Qadar. Na tunay kapanta ganoon ay akaturo Nabi sallallahu alaihi wasallam taharraw Laylatul Qadar fil 10 al-awakhir. Ndara-daraan niyo agyan ka na Laylatul Qadar si kusapul wa muri gabi sa agyan kay Ramadan. Nasikop na riwaya na fi autariha si saging kuta mga witer mga gansaron. Anamitin nugay si kuga pula gupit ugawi si saging kay Ramadan si kuka gawi ron ubig na malugay matindog kasini krito rakasano o Allah subhanahu wa ta'ala ang kunikupan tagon saging kay Laylatul Qadar. Inani manu inugay lang anak kay pidenyo si ku ikadwa pulo deng gawi saging kay Awama na Ramadan nagbakasan bagay-lugar ika-20 na 20 bisa ngayon ito o 20 siyaw agyan kay Ramadan nagyang putamorya sa pulong gawi nagpakapuon ko 20 gawi yang wani wana musay sa alagi ni Hussein yan si kumangulamatan 20 gawi ko Ramadan na panagnak na kasandan. Dingap na yung 20 bisa. Ang ngayon na ito, hagyan ka bagay, asin sa gyan ka na 20 siya mo na makapali naging may ka-20. Na o man o 30, nasikat mga pungkod 20 bisa. Na ino di nga katawan ni Gansaron, di nga katawan sa Gansaron, ka-20 siya, so gawi iwa Ramadan, na ayaw mga Gansarian na sutaro so pa itong ka. Na upama ko taro to 40 na ayagan saron na sudin-sugan sa nakalalayan sa kamoto
Gati begitan waduga saking kana 10 gawi. Ngayon to dia mas saya na iman 20 bisa pernah juga mo. Mabi ka 22 minggu ako daan. Na 20 mana betul mana haji dako. Na 20 mana ubat makatulog. Na 25 mana haji dako. 20 marah ya aku karena aku mga tersanay-sanay. Itu batero. Na 20 beto apa na juga usia karena bitinul. 20 usia yang makasaking utapirian nas kay mabibiting ko ba ito. Itu batero. Tapi sekarang enggak 20 mana usia may anak utaman lah 20 tiga niya pasado. Ino begitu kita ngaluga. Sa isa na isa na ulama ana gido na ni kewsa niya no. Ada nabatan ukibri lugar di sagian tiap muri yang 10 gawi di sagian kaya Ramadan. Isa kita no. At yung mutakap tafsiratan ko ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mata na ini turun na miso, ato na ini turun? Sa Quran, si Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Antawai min daurka Lailatul Qadr. Sudah suwallahi sunimbag Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Pada kali dia lagi lihat surat umum. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Samir. Betul nak, betul menurun sumanga malaika ati seselan warruh nagian kana ruh na ayat tafsir ng mga ulama tano na si Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu warruh ada ruh so Jibril alaihi salam. Fiha bi'idni rabbihim langun nagkulaw lasan nagturo ng mga malaika langun nanan sa kapaar o Allah subhanahu wa ta'ala min kulli amrin salam langun nagkulaw laro subala so keadang komposo ano na keadang komposo salam kasetak na okay na kenapa yang mana niya no kado sabaat natigil na kadiya katutak na anak nagagawi nada abang pinag ke aswa punku di gading ngamang kau manukit so aso ini yang artis kami yang aku kamu berdiri di makabu liamak ke di turabu ida batero nagu susabad daya paratian nenon lagi yang kanang una kagagawi nada ang buro kawata ati pwede masusu na din buro oh, ribatan na panalima. Adi nga di pamamakirin na sa mga siringan na anawata iyan. At ikawin ka silang burok, ala, bundo Lailatul Qadr liman to. O di na sa mga aso. Ikawin dito na may buwaso. O di na liyang akil lang, ikadutik ka miyang apir ka karumara pa na titipia. Naupun sa lugaw yung rumara pa na titipia ito lang ito. Ngayon nyo, so ayak ako gudamatan saya, nagyan ka na pusutan na, pagpag na titipia. Ya pia kikutang tano ko simba nagyan ko to kagagabi sa mi alimaw na matano kanabatan to mayaw na kanabatan to matando mana matungka sa dikong tendo na dikong tuyawan isa na namyanoy at tanda si sagyan ka na Lailatul Qadr ano na pa ni lisan salamun hiya hatta matla'il fajr. So katutang na isami ano pun naging kota mga malaikat tapos pumanurun na selamang tanong niya. So siran ito ay kitindugiran susimba na kumasiran o mga malaika na ipandulas siran o mga malaika sa salam kalilintad ng kapipi ginawa. Taman sa sumubang sufadir. At ulit sibun na sa gialatigin na hatta matla'il fajr. Maana ay oras o Lailatul Qadr na puun na kadin ko maghrib na tama si sagin po sa fajr. Ya ko nito umiya ka na alas 3 sa tikete uro taging utame na hajud sa masjida na apiadan karota na siga pa na hajud sa walay o di na si kumandun maghrib na pag-alon lepas ada mapakapagit tarib ada di nga di kasidgaan pamasa ka sa minilan mutik tatagong ka sa masjid o di na diyang putuaig tatagong ka sa masjid ka siyang pagkapuka na di ka pulapasi sa akin kaya mo sa pulugawi ka insyaAllah na keparuling ka akin ka na napala si sakin ka na Lailatul Qadr na isang na tanda yan o tunay pa ganyan tanda niya rin tanong isa tanda yan na kenapa matendo na kenapa kayaw matun ka akin kota muslim
Ikadua tanda na pagpangulutun sukadungdo. Si Arlep. Ano na ituman tanong si Kukapitayan, ami aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam, tigil nagkapita ang kano, at yung kutwa anuman madaaban yang karangka. Daaban yang kabadur, alagi du maputi, at yung kutwa anungan. Sa daaban lagi yung kutwa kasidang at yung kutwa anungan. So isanan, ikaduanan, amni adu ya tanda. Ikutemu masako, inu to si kudum luagi buta tanda iya. Agi anak kamailai, asakana udah kapakal pagenau, kapakan miturun. Nami yang aku angkat cuma tikum yang alfa sulai datul kadu. Inu to bagi sumi bersuarungan, nada tan tua karangkannya. So ikaduanan tanda amni adu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pagawai tangan saya? Bahkan dekan tanus doa ini pangdau. Ini pangdau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Aisyah. Ku Aisyah isa pamana tadi nalala yung tugtugis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bigyan antuna ain pendua ya Rasulullah o mapantagatan masugatan naging kana Lailatul Qadar. Mulai ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Umada bertanu na ayat turun ka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Umada bertanu ay may wala di tanu gebes pia atabi na mga imam atantun na magani kapag imam nekapten dong na papapanna papapanna ya rabbi kailangan nama bersama pia Allahumma aikan dalam ya Allah Allahumma innaka afuwun sakas mapasangi ka maaf tuhibbul afwa pagkebabayan ka suka maaf fa'fu anni nama api akong ngarila iya punta. Suginan ipaganda kalentano adua ini pangdao Nabi sallallahu alaihi wasallam liupan kumangapad agalabak zikr pupulak birkasa penggiraw ka subhanallah alhamdulillah batia kasan sa Quran inwayami alwi siku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sa diundi ka panutula o Aisyah radhiyallahu anha an jadid ikasul umur ya 10 gawi na ayat surat Nabi sallallahu alaihi wasallam na syadda mi'zarahu makna ikatan yang so tinampian mana din yang pasin benar sumanga darudu payan di maga atikaf sa masjid sumanga babay na kapag atikaf kano ugay na kailangan na makodes kano kung mga darudu payan nagu kailangan na dapat usung sa masjid tabir kano kailangan na mapakain katano ini anapsung sa masjid mga baya di kekamutan Anak sung sama kita ko yang pina panintilan niya na disung yang napila ya ini ya. Anak sung sa masjid ang mga bay ako man na isap sungan nila nung naging nga mambunang ang muda na kumakasin sa liyo. At hindi na ako ilang mapansin. Yung mambunang ang muda di ka nung rakikit mamatindu. Kung madimaturo imam, makanil ka mga mama, balik ka nung anong tapos mana dari lupa iyan na nanayaw niya. Di ka nung sangkakadal sa liyo, na pwede sa fitna. Kaya ka mamukasira doon na ini yung siyulot, naging kutamok na at tumatanang. Nakita hindi na nilang mamukoto si tanamo. Di atin sa fitna. Ayat salat, akyat turor kanu, sa kapagpagasong niyo si kumangawalay wallah, sa fitna, at pagpapagdan si kumangadato, nagusi kumangabain. So kung pakai pagpapagatikat kanu, isakyan na murya sa pulugawi, at unak ni betadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahya laylahu, berbuya dunia suka dunia. Ini saya mga ulama tanong, ahya laylahu kullahu, lamun yan berbuya dunia tak pun itu. Dapat ini berpengaruh. Wa ayqadha ahdahu nabang kapangalipati yakin kota pamilya ka sapu kawang kasiran sisakin kanamuri sa pulugawi. So pangita ko ma ya atiyoko agin kana napama na usian ka sakin kana kalbihan Lailatul Qadar na kusumo na aming usitano ami tutumpo sisakin kay bulan Ramadan ay mana kumangita si ko Allah tari ang tanong niya sisakin kay Ramadan maparulitan wagin kota niya mapagtanong kung pumakamara di ka Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May nabutan o yung auto kaya pamagusin yung Laylatul Qadr. Lain o diyan masalusaw. Ini-request lang na yung auto nakakuha si Ma'am Hanifa. Sheikh, ada pa kayo sila. Apis natin man po pa kayo sila pasundo, ginadua. Ayan pa kayo sila siya, nasukon sulok siran. Guru, Sheikh Isa. Sukon sulok siran na kidney patient. Miya bosas kan yang upagan ni ramah tanungin na niya ungkar. Na miya kabuga na anto na ako ni nilbog niya. Ano kasi bung sigis sa do, naunay niya din yang masih tertanong at nalimurkan uang lah kasi may kamu lagi may sa mga tigis sa mga muritan ni Sheikh Anarsi. Baik, pangambarakiran uang mga bisyahara. Ayun sa kata bisyahara. Masya Allah, panggiwatan niya, Masya Allah. Ano na isulat o kaya lagi din ano? So, kasasakit na dua. Ano na kasasakit na dua? Kasasakit at pagkapiya, kasasakit at di pagkapiya. Ayam sa Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ulina wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sada sa pesakit terkano udina di meleleg na upagabuka na bayad ini yang kupedagawi. Nah, atau na betul. Supaya sakit tak pernah piabu nak kebakaya pada bukan tan wa ibaratnya na dipungka sa kabrut kaya na pulu na kabrut na kailangan na mapakai nung sabulong na pagkabukan ubi na tubeda niya. Ikatwa betul. Pagkasakit adi tanong katawan o pagkapiabu sudi adi tanong dengan umpamakapiya. O dia na lipata na dia kana pasintinyo asakit dia sakit ni nasot tigil na dinian din mitmbelaganan ka umamwasa na bedeng ke maniso sakit dia nasuka bersahur kanu kadia karena barat kanu ini subuh suka pamuasa akau bersudi umpagado na bukto magbesar. Ay tigil ya lagi mga lokstano na mga tatagas kirang yolo. Apel diran din keduga kagi buat pemikiran sadik terus na itatagrilan sa kapakapamoseran. Na anto na ibatad ayah surang tanusan na pakapidian tanurong. O kaya sa puluan ng gawi na diuno tepad ayah pidian tanu na sabu sa kelpasyan. O ibarat yan na ayah din yung kapamuasay na 20 gawi na 20 gawi so pidian niya. Waya dari anu kapamuasay na 5 gawi yang kota pidian yan. Karena batandai usaulan na banyan pidian. Ato na pinipadamusa, ibarat yan. Kasasakit, anu maleo tanong sa gawi. Anu na inanyaw tanong gawi, iya po, ako man akan dinak yang kuman minum, kami kay tunin sukakan ng kainom yan. Gawi ibu na yung tanong. Siku ika-10 gawi, siku Ramadan, miya wafat sekalian. Ano na isuan tanong, pakapidian tanong sekalian na subuso sa 10 gawi, aron sekalian dan mga pamuasa kasi miya pantag siku ika-10 gawi. So kaya nalibatan, lagi din mambu, iraksan mo na kamay ko nakalibatan. So mga bayi, mga marilimbit, nagawa na po pangasusunya na mga tayan, si iskanian maapat sa giyong kanat sakit at pagkapiyago. Sa amautok na bakano bidia, ayar iyuk tubaya deniyo sukwasa amian pasyo, amay kama parukan. Mada so kagda mo maririmbit o di na magaga o wala po pangasusunya na giyong matatayan, so kapamuasa na tubaya deniyo si kupdagawi, wallahu a'lam. Alhamdulillah, yang tanusaw na yung moto turun yung Sheikh tanong kaya at na mga pada program tanong ya. Ay makatundog si na na pagkaknali si na yung moto pa man Vice President tanong sa yung kay Allah si Vice Mayor Haji Nur Husnia makarampat na dua pagkaknali si na miska ay man na nabati at tanong yung ako away uya mo to paman na guru kano president asi guru sa Marantau sana ni mabubulay president sa giyang kay paman na rauda gurami tarus ka sa giyang paman na Palawa Pantas uli ano to na batyan ang naging kaya plak na tuwag na naging mo to vice president na si Haji Nur Husnia asanya ko ni baka pili sa giyang kaya paman na plak o giyang kaya luksang na si Haji Nafisa bas kano ko ni mga dawag sa giyang kaya alim kano
Wah, pa ka daw. Nah, ano to na ba't yan ang nagyang Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa mo autonomous region in Muslim Mindanao. Ar-Rawda Islamic Seminar, bato-bato maging lanaw dito. Present this plaque of appreciation to Sheikh Isa and Ibrahim for sharing his wealth, knowledge, and expertise as a resource speaker with the topic Sukalbihan o Laylatul Qadr during the Islamic Symposium of 4th Grand Multaka of Ar-Rawda Islamic Seminar with the theme قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى given this 19th day of March 2025 at Jamiatul Lumbak Al-Arabiya Barangay Bato-Bato Maging Lanao del Sur. Pinirma na gimuta si Honorable Vice Mayor ng Husnia Landua, Vice President o gimuta President Alin Saaduddin Makadato. At ayaw na, o sa sesyon. Nata may mga buda da mini kultura yawan. Sino nga na ron? Sino sa si. Okay, na yung tanong, ano wala ko yung mo sa pangatindihan tanong ang guru sa mga. Siya mo, siya. Na so paano natin no na di para dua doon. Ay sige siya na rapon. Na so rapon na marami kang siya. Mapadali na diri sa rapon ta. Nah, sekali petumpan penuh. Ini kalau kamu di guru sama rantau, saya jumpa mengada tuh, anu tuh. Ya. Ayo jalan. Lagi kamu ke terapi kamu. Mama tayo kasi. Sare, yung to kita. Nah, hati aja nggak yang pemana, apa sih kan? Nah, enak. Ada juga berapa? Number 59. Laule Tagu. Lauli tago. Ano to di Laule? Okay. Ini panugunan naman. Kira ko ni Brapon no talo pa di ba? Isa? Dahil lang. Set number 56. Olingan Nasir. Nah, betul Muhammad. Yan ang punot namin na number. Kung isusurat siya number, kami pilay no. Number 276. Miyawreya, 276. Somaya Bungaw. Rasdek. Bade, kayo siya ang kumarga. Tasangan na nga margasanan. Halangan sa mga bubay po kasangan. Somaya Bungaw. Bisaw na ano to? 55. Hindi pa no. Omera Fountain. Ay! Congrats! Omera Fountain. Ay, sapat din, no? Al-Rawda. Nah, ito na yung last pa. Yan lima. 294. 144. Entah. Aduh, miyala sa miyak ko ni Babu. Norjan na Sumira. Nyata sa isa po natin inuwi. Siya din dyan na, yung na ako. May bago siya. Kaya na. Tunay na ba yun? Ayan mo. Mga labas ulit. Akta. Buwan. Ha? Noraisa. Hunday. Noraisa, Hunday. Hunday. Ako, Hunday.
Konday, Noray sa Konday. At yung mga pumay, yun ang nabulitan ng bulta. Noray sa Konday. Na pero mo rin naman. Anas, plus. Lady Queenie Masandog. Akatos, Ya, ako, pag padiran sa hindi kuwan. masando. Bagong nimroanan. Padiyan. Padiyan. Tagatara kayo. Nah, ya, bukan mana dia nak ni kebelaga, sampo lawa guisa kata. Maka nero na si Germany ya Jerman. Itu belagi ni, si Hajar. Inoraida. Baby, biasa kaya do. Alas 5 pa na sisa kami do. Kau nak surga ke nunggu na? Kaptingarak na yun. Ang kaptingarak na yun. Ibig nga main kumakat to. Keburuk masuk. Salta ka man. May tangarang ka sayang. Hindi ako salta. Nah, raja jalan sendiri. Alhamdulillah, ya pas ada yang mau para pun na dito na usado sa next program. So wag na nagyan kay yang kamu sa yan kay gurutan o si Sir Abul Fida at kanya ni Purana sa yan kay pamana bentukan o sa sana ko lang kay Sir Ustad Jahano at guru nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ni sama dia nak minta kabe bosan man dia lalu mentasi yo. Agi ni tua ini ko sa lagi ang tao sa dyan. So kikilala kami ano, at yan pagkilala niyo. Agi ang ayah pakatundog ang muhadir. O di na speaker tanong, speaker yun, isa yung ayah mabiya kapita-pita. نعم علينا نذكر يا جماعة قدر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم بما علم وابتدئوا Congrats! لكن suaminya ada dua suaminya lagi sabab apa kerjaan sih anak betang mau dibantu-bantu juga ayam matan apa tuh akatawan tansu kaya pagi mo upuan tanong sa ilmu. Sa kaniyan, si Sheikh Abdul Qadir Makampa Mama, bachelor's degree, niya pasad niya sa kuliah niyan, si sa Islamic University of Medina, si sa Saudi Arabia. Nagus kaniyan pa na, master's degree, si sa Jawad University. Pamumunuan pa ni Mato, din yan di kan doktor. Naam, si sa Al-Araib University. Nagu dia pelajari ya Syekh kerja taniman tu, dapat sekalian si ko mga guru. Dua ni si sa Al-Ma'arif Educational Center di sa Baguio City. Kemudian pun dapat sekalian pada lecturer o bina ustad di sa Zaid bin Thabit mala pinangagan sa Quran di sa Marawi City. Nagupat sekalian pun si ko mga guru o dia na lecturer di sa mala madrasah university di sa Marawi City, yung Jami'at Munib Al-Kuzbari. Sa asara niya kilala tanong, makikilala tanong so, kung tanong sa ilmo. Kaya order na kaya nga mabubol ya insinyo, hindi tanong na tawag tanong din, tawag din kaya Sheikh Al-Fadil, Al-Ustad, Sheikh Abdul Qadir, Makaampa Mama, falyatafaddal siyadatuhu ma'jur mashkura.
warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagkaniron na tumanin na nagsikullah, tumanin na nagsikullah, ang mapagka nagsiku paguntong sa iyong kasi Laylatul Qadar. Allahumma amin. Tariman Allah sa mga puasa tanong. Amin. Ang gusto miya manusun ada peligid. So ditulah pese ko mga tarawih. Tariman Allah sa mga simba niyo. Sabab ay kapakaliwan na ko kapagintang sa gingay dunya na ayang malan ang saluan na mawala. Balasan Allah sa gingay kalilimot. Balago gingay kumpungan di mana utaman sa gingay kaptingwa mga tawaya. Balasan Allah sa madaglamag ya. Amin. Maluniyo suyanan sa mga bilal. Maluniyo suyanan sa mga bilal. So mga bilal na isang din pagutong sa alungan amori sabab ko kada kalap kuto nila ng Islam. Pero di makapagbang at sabab ko kapagbang bilal. Pero di makatengkas at sabab ko kapagbang bilal. Yes, so kaya Ito mga bisabab pa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na sige na sa mga bilal na sira ni mga high-tech sa alungan amori. Yan mo sa kebalira na atwalu a'naqa. Na ayam ano to, nasira ni mga lidir sa aluman na maure. Kagi lidir tano sira sa kaya dunia. Allahu Akbar, asyar bangan, asyar mereka. Mas malay bala, so bilal adi so imam. So bilal na adi na may pakasumbayangin, nandun sa walay. So imam nasi ko sa sod sa masjid. Atwalu a'naqan yawm al-qiyamah. Dati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magpakanag kumungan amaw. Sagot kita mo tapang ako po kaya. Bilal amma puro sila sa alungan na mori angkon may day ulang nagpakanag sa ikubangiran o kunto sa Bilal tanong nastena niyo aging gaya mga Bilal kanwa hinga yung bungan kakataya pwede din gano'n sa military seminar o nagpakanan na aging gaya tao sa ingit na pukas kanong o ba sila di pa makasorga ng itiman kataya so iyato ni ka naging gaya siga kanubangan ng idolo sa marga seminar kan ada benar market pasto teso Allah. Ayah patut nak seminar kan na awi ka sa sangibo. Ay sedikang ka para kawiatan sa mga tao na ubay na gusto. Si sagyang kota seminar kaan ko miugod nagi na kana kaasa ka makatali mo makana ubay ka pun pagkarapon nakatem sa market pa. Di Toko sakat taga siolo amay ka ayam mana na di kapan kawiatan sa kapagugama ka na upag pagunad ka si Koto na Islam. So balasan wala mga ano ito sungaran na yan? Rauda o. Rauda. Sorumbi ito. Sorumbi. Bangit ako na dara pa ito. Sorumbi. Amin. Allahumma amin. Ini dalam ta ibarat untuk lagi. Ini loh yang bang Saking ibig saya katakan mga episode Amin. Hindi daw ito. So, berarti maluwag kita magiging ito na manisarakan na niya kaibig sa sakatan na Okay lang yan. So, hindi supak ito sa gigayadar pa. So, balasan wala sa madalang natin. Giging kaya panagusaman niyo, giging kaya kaniling kadiyo. Alhamdulillah, nagpilingin na naro ang mga deto. Okay, bersama nari ada tu nak tidak. Bersama ada tu nak pakasurud. Benda yang mana sarap? Bisa mengambil pemakanan akan lagi tidak mam. Ilah tu tahu ilah. Amerika ko na tiyo ang kadis luto. Nabuto kadis kakatiwag na to. Panikriyan na to. Panikriyan. Okay. Eko pagtaw anda mana kapaka Hindi kaya mga rauda, kakana begitu ka, semua nganiran, yang ibig nganiran, yang yatang nganiran, kata yang nainit ay kira sa igi naman do. Basta na ni petir una ka, tiga dia ko makaswa. Ate kira niyo, ganyan lipat ay, yung kaya margat na hujjatul lakum aw alaikum. Giyay kiswa yo,
Pataron nuran itu ni atio abu gi ke pa yang kasababan sa panaraka. Ngayon no to natin itu masuk panguya. To napat. Sebuah tanggapan ubakan ang sawir sir. Baka tungul sira. Anto na ipagpinayaw ng mga tawa di pa kagulo sa mong sa mga seminar. Amay ka kaya nga amay ka di ka baka nakat. Hindi ipinayaw na kami ka kada nga sa bali nangiraw ka ba kung magpakasong iinokan ba kaya din sa bali ka sabab sa mga ka kasuliga saan dumanay kapakasong wasang kasuliga na doon programa. So, kapahit naman na nakamadamap. Berarti ibu ini apa? Apa mau share? Sino magaan? Masa, amai ka kita na pernah sabut na baru kaya sabut na tanong sina. Aduh, dia kapwa ko. Ingat na dahil nila dapat ang sibut. Kung mga loks na sibut nila ng mga detalaya. Wala akong mamumulta ka na lagi na yun. Hindi na lagi na katanong yan. Hindi pa naman na-surprise. Why, so Ang mga loks na Balasan sira nono Allah. Ada ini dapat dikira. Nah, kalau di rumah saya, semua tahu saya ya bendingan. Ini pandai berterang lagi ya mengarau bah panita wala dari payu surau datul jannah. Allahumma amin. Bendingan si ko kapag isesa. Bendingan si ko kata tayon. Bendingan si ko katembik-tembik. Bendingan si iko kamput-putip, iko kapagiyot, na gusto iko kapagagama. O pamakubatan ng pagkasala na pakaisip, anta ikad na niyo. Pero ikad na niyo. Isa, ang taon nun, ama, ipidero ka na isa, napniro ka man ama ina giro, talo. So, matakalido. Alhamdulillah, si sabato-bato, isa so. Allah, isa so kadang tanong. Na, ang kanyang makna na lang na isa. Sisa soba. Dapat na isa tanong mo. Okay ito? Nagawang dito. Dito din. Okay, dati isa tanong ya Allah na. Luba ka sa Allah ngapat, luba ka sa kanan ngapat. Na o isa tanong Allah na. Pero mananak mo man, pero yung nabita no. Ang tatambaro sa mga pero yung nabi niyo sa. Sa timano. Sa akin na, yakataw na ako na nabisa lang na dinsok na duwa. Ino dua. Ini di sini dua. Paswalan yan, paswalan. Mga paswalan. Kaya kataw na ako na nabisa na duwa. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sa mga loka. Ako, sa tinugunadak sa tinugunadak. Huwag ka nung sa karina. Ha? Huwag ka nung sa karina. Huwag ka nung sa Muhammad yung sabi ako. Na. Anto na pitiro gulbo ko Rasulullah igirat syawal. Gawin tanong, di tanong gawin. Gawin tanong ko syawal at okiyawe. Anto na pitiro Dapat na ini dekat kau nanya. Dapat ini dekat kau nanya. Mingguan to. Pesta pelira kan. Mingguan. Lolo ni ngarakan no. Syawal na haram kumarami. Diba kayo nga tuwing sana sa? Dia dulu sa Nabi. Ata ikika ba sa samla sa lasa? Nabiul mga lok. Pero ka na sa Kaya nga, may isa tanay. No, tanabas. Tanabas, tikay sa isa ka, kagi amado ko sa nabitan. Na siyempre, pumaginig ka rin mo. Kaya doon, di ka pa kaya. Dapat nasurin ka doon ni Manto Ramadan. At lumagman sa Shawwal. Nakituloy ko Ramadan, natiyang watay na, anday po kami na di pulsa. Nanti na, hangga, ano ito Inggris kaya man ma? kasi. Kaya ka kanya. wife. Tidak kau tulog sa. Nataon ka na, harang. Kanaguman lang na, kaya pala pa na, mabitang. Lagi na nagbaboy na, pamakubin ka pa man na pepe na sigurado ko ah. Ay, pero ba siya may tindi sa bato-bato? Hindi makita ko. At ano ba, kaya pala pa na, kaya kuningan, ang tunog, kaya kalawa ba na mga sirapa? Agin kaya duldo ko naman, nagduldo. Tapi yang anak kakak siya butikan ka, kay dumasasawar na kasugok so, hindi ko na video. Nasura-sura, kiyawin ko Aisha ko sawar. Na di ka pagkawin ko sawar, kaya si Ramadan na makatipid.
Sige to. Memang to. Nah, ayakan ng tanong na isa. Pero ano mo na siyudinanan? Ano mo na ito para maduro? Matalusukan ng tanong. Ano na rin sa damarang si ano mo? Ano daw? Kaka. Natawan niyo mo ito sa kusur na simba. So aswat ko Allah, ikaw pa kayo ba na sanungan na rumor ko Allah. Na. May pandabat, hirap tuwid ka naman ano ka na. Ikatuto ka na. Step pero. Ha? Aduh, karing basa. Nah. Antay may tiro sa hangin na nanon, na mga saitan. Kaso manibot. Nabelo ka sa buga, topan sa mga tatu. Ino to naroon silang pagkakok sa pagkakituwi na katawan nila na tigaluso. Ito po kinuso, narais ko kirami at tatuwi niya. Uy, nagtiro niya mo na tina. Makamasang tamang mata na. Dito sa karo. Nagtiro na mo. Naniya ka markain na. Ito, ina. Wata pa na niya nuto. Naniya ba na kami? Taon na. Dito nuto, taon na. Tekaw, hadis at tekaw. Pera tayo nga pira. Miti Rasulullah dan Abu Tukang. Hindi ka tiro sa basta madagli bakaw na mga saitan. Nasawa na niyo na daw saitan. Kaya pitiro Rasulullah na basta awala ya dikibadian sa Quran na mapapuna saitan. Diba? Dikibadian sa Quran. Nah, ayan niyo pera tayo ng mga dokot, ako sa mga tikaw, ako sa pundidarapaan na basta nonok na saitan din na niyo, na din na saitan. Dahil saitan ko kaya, hindi mo ko nunok. Daw siya misa simula na may tadiro ano na siya ko sa sala. Nasiya na madara. Gua siya na namimimitu na daw ko. Kaya sa nung ko kaya siya na kaya siya sa nagkamero. Ano ba masabi? Kasi kung di sa manok, asa kung magalisan, ano kapag yung ito na sa manok, kami yung ginawa mo sa bukaw niya na. Kasi siya teman dengan pribadi orang dia kan imbi kau saya sama buat tekun dan tidak punya kuasa. Kau tadi dah dipilih kami. Bagaimana tu kata tu sana lo? Begini kau. Begini kau. Kau tak kau ni orang mana kan? Ini begini kau. Kalau na pwede na. Kahit paano tinudino ni o. Amay, namiya mo sa tanan na niya lang buko sa tanan kamiyangan o mga alimat niyo, niya lang ang mga pamalian niyo, niya lang ang dino di ka palele, niya lang ang dino di ka palana at tasya o musyirko na tigut na sallallahu alaihi wasallam. Kapag malian, kapla na kapag mga takas na mga tak mapita. Hindi na nakuha, matagal ko din. Ito kasi pulo na lumumana. Kaya ako. Dapat ka na. Yan ang mga sabayaw ba napagkasibat na tumagagdaman yan, hari? Bakit na napagkagdaman hirap na pag-injection na da? Iko doktora, pag-injection na, mapipegi na nga. So, ito ko. Ada sare, mga injection na. Ito man na yan, kapag kapasok, kuwasan ka, isi ka sumasari sa kanan ng ipon. At ang isa sa lain daw din na bakit prenente ka sa ginanawata ka. Dito di ginagawa ko may kabumayo na ito. Hindi na isisya ka. Pero na isisya sa tanong. Isisya sa tanong sa tanong suwet ko Allah. Anto man ay isisya sa tanong. Yan na sasarigan na pag-rescue ka ng buhayan ka. Sasanaan, akaptuyag ka na ulisiyama ka, nasusukay ka. Nagiti sa paminin ng mga sagulo, ang pangindulgan, ang matay suwata ka sa tiyan, nakakagiyog pa ka naglapukan na pa kayo sa Princess View. Sorry, lagi ko, di mana ba sa ako, kasi minutes na ninyo. Sorry, Kandagang pasadaw mas yun sa utos ng Allah. Hindi sorry yan. Sige na, nabasa mga dagang sultan, napakaita sa Princess View.
Tadi saya nggak di program mana ada sakana. Namanya tadi mau sudah tahu saya. Dan sakada kalian ada rezeki pun buat pak. Jika pak kayu bawa di suam tak tahu ada rezekinya. Di mana pak ada rezeki mana tak tahu tentang sakar sada. Ini tuh ini mana bisa ber. Kata semangat kau tu, ada yang matu ini sampai itu boleh deh. Bayo kau dah benar belasnya amat. Di mana ni tolong lagi. Kita nu deni siapa ni maka 30,000 tu. Saknya maka 30,000 tu. Kiri walay saya. Mga kiri walay saya. Saku mga niya maka 30,000 tu. Mga 30. Iman tu miyakat mado. Ha? Okay, isa ko mga nabidyo pulo awalay saya at na mga tao saya mana nagirawan na di mga pita na di man o di na mga pita na nagkito niya no. Adin. Isa ko mga dupulo na ko ni Manto na ito na isibisyo saya. Dala nakaw. Karosa. Karo, kaya motorina. Uda. Saya na uda yan na mapia penyampi. Lapa. Ito, kita para ngayon niya. Oke, lainnya mga ito ada di bawah iman ko, madagal ka no? Oke, ada pasaran ko man. Do. Asa kau maniwala niyo na napopuliro. Tumiya ka dalam kanan na lakas na iski na pumuno niyo. Isudiyan ka na na ipaginom ka sa gulong. Na ginaso atorne, ginaso alim ko mga mataka. Di na ni mayor sa ko mga mataka na kamang biyuro. Sumpah kayo naman ka sa gulong. Pag-injection ka na tinong. Tiga, ay ida, kaysa ko may ito ka. Nasa ko tayo pang-injection ng amatay. Pag-injection. Apa dia ni promo lagi yang mengatakan tadi nanti lady sangat bunuh. Oh sudah. Bisa we kau berkata ini injection nak CEO ni ngah para mata kan magi ber. Di. Itu magi. Lagi na wata kan nak datang tu man. Bas kay pa kan nak kau. Datang roban mai sesa. Tahu itu di kota. Nah hanu na zuko mo iya. Sekali mani priskino. Aku sekano. Nanti jika lu dimambil sama ber. Amin rumah apa mama sa? Semua. Dia berkata, "Bakal mereka makan ada satu lagi nak itu mengatau." Ayam mata anda raktan seperti ulah seruba. Ba'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Ini apa? Marga nunggu maka pun suayu desa lagi tak? Ya, aku buat mana tanya ya, aku buat. Dia tahu tak? Jadi ni perhatian, bukan itu sekarang air rezeki bersama itu kaya wata. Bukan kan, perhatian ya. Hati rakyat sudah sultan dah, mata sultan dah, ni asyik gitu kan. Ini tertunggu 60, mata itu satu dah jadi ada 50. Korek. Ini perkara itu menempuh kaya wata. Ada magawin ini na, isa-isa ko amal tidak. Kira bergigi doang na. Kegagalan. Ayam buat kapku bubulnya mga tawai sa ada lain na may politik atau. Kira sila ito ako. Cakap. Ani ata infection na ito. Tanong niya tayo po. Niya. Infection na nilanggap. Ka-injection na sa ako. Iya mga tawai. Karena maupun lagi nggak yang mga bahasa kayak orang luar. Ini pembunuh. Nah, sama na to kita na rumah isa. Maada soka isa ka, mundur ka soka deka. Kita na magdidal na sesan soka ka save. Kadi to ki ato ang murakka. Jika pergi ato ang mulo pa ka. Nanti para mai itu para ada widakan. Oba ngaku ya gina masa widakan kan tampil ka kita na tayo ka. Ada mana rabinya? Misalnya bila-bila itu nanti dia mangkar sadana ya kapil sada dan itu diwajib sila. Itu di manusia. Kayaknya ada satu problema. Itu kan lebih sowidakan kan dunia ini dalam sowidakan. Kenapa kayaknya kadakan na mana na madawidakan no may itu nadawidakan mas madawidakan ka ko ito. Sa katawa-tawa na widakan. Lugo. Kaya tumalakan dugo nasay. Lagi naman dah kan. Kita surabing para rabing kawan. Rabingin ko nang natwalyangan. Ang lado so
Kabomba. Sapit niya ako sana. Sapit siya mo. Nagiyan ka na nakapagadagal tanong. Nagiyan na kasi ito kayo sa isa. Nagod kayo sa isa. Ha? Nah, sekarang sa araw da, tunay tayo piya, talaga na o Madakan. Madakan. Hari itu dari Kota itu nama madakan. Natural ni siapa kita tahu ni? Kita nak injeksi. Kau nak ada kalau tahu nak, patung buat lagi enggak ya? Kau kaya saya ni akan lagi saya. Kasem ditambil. Kamu betul. Nanti kamu madakan lah. Tahu tekgang, tekgang to niyo, nanti kabut siya dapat kain ay pamayapan. Sa tema po, kaya tama nagama pangayapan isik. Terus daw din niyo gubri. Na panisik bud na yan. Panisik bud. Nagrupo niyo gubri at yung. Nasutiyo sa na yung kanisa ng mga lord. So sa gurong pungabuko, na umakang babi-babi na pakarnay lakot. Na manumakang bulag-bulag na dito na. Narito, saya dia makasih siya po. Sa gurong pumabog na upang mga babi-babi na pakarnay sa barko. Na umakang bulag-bulag na lima, pakayag ako sa. So, ay mana, naging kaya po isa na siya kapag isa-isa, may pusa na kuwata isa-isa. Ito yung tima na mamutohi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inanika isa-isa. So Allah na Allah, surah-surah na gito, sa nagpitir, kita nagitikaw kita tan. Dasaran niya ako sa Ramadan, nasa nagpitir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanunod mag-isa-isa. Ang tunay kini, guri sa niya sa kaya pagintaw niya na ukya, pamuasan niya naroon sa durog kayo isa-isa. Na may isa-isa ka no, niya kabagar. Ay na niya manigira, diba sa tawa, Masya Allah, tabarakallah. Udi so para tiya tanong. Upang mabuko, datar bu, para tiya tanong ko mga doktor. Adi tanong di mamang mulong. Nabundi alasay mo na niya kakalib. Yan naman. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Ibu niya malo kapag bibidyo kalibira sa mga baba. Alasay sa kapuntan. Mayor, gubernador, presidente, namun naman na yan. Pag-isa-isa sumusubok kaya. Nang barangargan na masalah Panginoon sa ego din ang korma o din na sa dinaparusalan kapag nadiri tunsay ko kuwan sa bihu niyan. Nang barangargan siya, Masya Allah. Ito na yung maananan. Si Butir Tanuanan, saging kaya Ramadan, ay isa din ang panuluyan. Nagyang ko ito kabutos na nakaisa-isatan, magiti ka pagkarakan. Adios tayo. Tunay kayang budaya yan. Kaya timan ipusip saya. May tungkap. Dapat napibilang ka. Masa, mamikang ipatilo yan. Nabili niya nga, tinggal na yun yung baging ito. Ba't na nasiyabutan na siya po mama? Eh, mo na nga sa atin nigay na pusay sa aputin na miya doon, na miya tanong, kausa ka po? Hindi mo pa nakasarap doon, kami hindi pa kayang tongkaro. Kaya hindi nga, tarang namilibuyog ka man. Napunta din naman so, patip sa kanila karsada. Kagad nandoon, si Jeniran, nag-iba daw karsira. Nandoon ko yung atara, kakarong makaligid. Dia taruh ke sokataan. Nah, kita kayak mana beliau sangat tahu. Pero karena itu tulis dan timbulnya amanga. Oh, manga timbulnya tahu. Manga. Kami mana manga? Madakan lah. Oh, so begitu ya bergerak sama Manga tahu. Manga ya manga. Mama, terkadang mama pun nanya. Mungkin ini itu dari budaya ini. Pokoknya itu mga tahu mga tuwa. Atau nak? Itu yang kapahan tuwa dan yang kapaba macam. Nah, dari mana? Nah, isa tanong Allah, kadinan, sa tanong Nabi, kaya kita tanong. Ino ba di si ba? Tiga sa usakaron na jauh na bayu. Ang ambil dia padri. Kasi Masya Allah, Alif Lam Mim. Bato-bato. Sip masa,
wow, alif lam mim. Tadi saya berkata, ditartak rambut yan, ditartak nanti kagulo. Hindi ba? Sabot at tanoro, isa sa tanoy Quran, isa sa tanoy Nabi, isa sa tanoy Allah. Tay, pero ay tanong siya, marila tadi siya ba yan? Sa depan. Kadait ni Haji kan? Kami. Naik haji kami. Amin. Allah. Nanti punya haji nila, manis isa mana semua nila, dia khusus daerah. Ilan na mga puso yun na? Bakit ako tama makanaikan? Ada anak naik? Amin. Oke, ilan sa puso yun mismo? Sama ka. Isa. Sama ka. Oke, teray puso yun. Manis sa katar, wala teray puso. Isa. O, 5 rakso sana, 2 ang puso. Isa na sana. Sana 2 puso. Dapat na mabukitan mo na isa ka na mabu. So, lawas ka. Kaya na kaon sukay sa isa. So, lawas ka. Kaya na kaon so tutulan na buwas yan kung kapag isa-isa. Kaya na kaon. Sama tanga. Kaya na kaon so kapag isa-isa. Anigid at imapanginay ka na natina. Dapat na namatangang sila doon. Kaya pa ako na. Kaya sila ko niya. Nasa mataras ako. Ini nyo kadua na piyakay sa feeling. Ada pa kabibiran ano? Ako bigiro sinado feeling niya. Naku na, tapangin ko. Subuso duling. Naku na, tapangin ka. Hindi niya yung punta sa feeling. Sasa ka bro. Ako siya katmaw to na kapakailan yan. Nasunod niya, lagi mo tatlo kapakailan. Dua na isa yan ka. Namanya itu selawat. 2 suae, kau sama ko suae kana bunuh sirat. Kasi nasak na siya uso. Nasak ko saya, saya. Masakit tadi. Masakit. Iyan na ang alisan na ginan tinibang kasi ko kapag ya. Tinibang. Ito kapat. Ito sa apat sa atin ay pagbilabakan di mana niya na isa-isa. Magda ka na sa tra. Handa na. Upama ko di may isa sa mga tao. Kaso mga pasay, di rasakan na siya. O di rasakan na siya. Ano yung kasayo? Iyo na doon tipu ka. Nago kung at tipu na, anday kaya di na sa katara ko sa ka. Nah, tukay mo to, dapat sa din, amagdab tanong, aging kaya kapit isa, kapitiman, aging kaya surong tanong, batagulabot, aging kaya kapit tanong, aging tiga pa ka, usip tanong, aging tiga pa ka, lakad tanong. Bupon, kid, naging ko to, apya sumapya, amarayat, nagsupak na ka, nagsuswa tanong na, pagkalubat tanong. Ina niya ako tapilala ko. Yang kamasira sa krose, di may isa-isa ang kuta lakadiran. Di na siya ko sila, di ka na kami na terus kami. Na ayam menos kami sendut kira ng taga kami ni kira nila sa madi. Tamunot, niya sendut itu. Nah, siguro doon na isa ito dito naging kutuwa mga tao. Ugay, na may isa-isa sila, nagpapasiran niya dito, na kumasisiran na sisikiran di supudur. Nang kutwa kay isa-isiran, ubasiran on arimau napakatosiran na sa kaso minibay na siguro doon na bapiaso lako na kapagaya mapuliskan niya. Nah, bagaimana? Lagi kaya kapit isa-isa tanong, bisu na nakakano si saging kutwa mga sampol tanong na su Allah subhanahu wa ta'ala na piyake sabut yan berkaitan si saging kay mga ayat yan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Isa-isa sa bakit na kita ng tanong to? Ha? Ay no kapag sa dunia para ka makatay tayo. Para ka kaulit-ulit. Para ka makalala. Para ka matay. Simba masuk at Allah. Nasaan tanong isa-isa? Paano tanong masuk at kadnan tanong Rabbul Alamin. Anda menikah suat tatanurun, tanay mana kasuat, kalubayan tanunyan, sanggup tadi tanun di gelebakan. Gina nih kayak isa-isa na kita no. So anto na gelebak tanun na Allah, puwisa ka na Allah. Anto nun ipaggelebakkan ka
natiman sa puso ka at Allah subhanahu wa ta'ala. Sige Nabi, di Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kapatid niyo, ang kapatid na ba sa mga kakapatid ka? Kaya maanaw ito na utakip ang bulalan nun. Kapatid niyo, bingin niyo so agama Allah. Langan ka no, wala taparrako sa banyong bulablag eh. Ngayon na to, bukong nga ng bulablag na kagdamiyo aging butuwa kapakarundan. Kagdamiyo aging butuwa kapakadapanat. Kagdamiyo aging butuwa rarangit o Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid niyo sa isa-isa ka no. O ini nabiya kita di mana kita no Allah asiyo to sa mga kuhay mga tao sa Madina, mga awsang Khazraj. Tingnan tadi niyo isa ko maupare ka no. Tadi niyo ko kaupare kayo. Na iman to na may isa ka no sa ko Allah, may isa ka no ko agama. May adon ka no subur. Tadi niyo takiyo pare kayo mana. Agu ko ka no man pagu pare na ko to man suwayo dinyo di ka bubulay. Ko takapatay niyo na pakindusman sang tuwa yang mana na pitat sama ko. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum in kuntum a'da. Abad tadi surut na a'da. Madimi ni so kasarere dulu ini dia nomai saya akan ketua. Petai niat itu dalam sana. Iman tertinggu Allah. Nami saya akan ko para teya. Mera teya mesti Allah mele ni subur. Aginan din kataman din sa kabangkit o dunia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia so mga lokutan wadi mabumano gida bubu na tuwing-kawing. Bahkan dunia ko kasar. Iro na ko kapamilya. Antaya mata no? So Adam, dahil nata no? Magariaritan. Na maratay buntag sa magariari ditulusot. Dari mana? Jadi gaya kapisi sa tanong na isa din na malabulong. Di saging kaiyasitan, di ka pagintaw. Abala ba saging kaiyasitan, di ka pagagama. Kapagulo si tanong si ko Allah سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Yang akan dijidoinya semaku sayo diberikan doa sebab kulimu Allah magari tikpun Allah wa kuntum ala syafa hufrah tikanu kutubingan agim kutuwa kanut kunar ka jahannam tapi aka awa kanurun wallah ini liksas kanurun wallah mana tibingan kunar ka jahannam agim butakau oparegi diberikan bukuno kasi kanu mata tagu kutubingan kunar ka jahannam ini liksas kanu wallah amin beli kanu magariare padana takkan je wallah kailangan asabutan ka kailangan at sagutan ka ay maana tanto kay isa-isa kanu ko Allah ko benar naginan ikapakasulod sa nasi Allah. Manilang si Allah adina niya to uniyo dina niya puro tiyo ando man sa giga ya siya makusyakar kanu kaya gidi mo ya tenang kanu sa giga ya mga pagalitan mo mabubay kanu sa rawda tunay na mga mamono bubay ay dito mga man dapat na kami pagkakalita para dito. Ay, kaya dito si Stan. Kanay may mang karap lewa para mga mana di dawan ya. Di mo mabuto bilado. Ha? Di silang gi Ustad Nasir. May sinagin na. Yagay di ron lang. Mga bubay pa. Hindi na kaya mabubay. Nagi, wala utana pwede dito ang siya mga bubay. Ay, siya pa ito eh, di siya pa na niyo. Lagi bulan sa tirang gano'n na. Ayun to naman, baka mga SXPW, kung makalubay ka, no? Nagkaroon yun lang, nagtagi sa kakilo. Para makadagdaran na. Ano man yan, dahil ba lumang pa ka, uwi? Di ka katalo lumang pa ka, pinanyan na yung grupo niyo. Open na naman, open. Kaya, kaya ka no? Malapit ang tanong, hindi kaya mga pagalitan sa naging rawda. Amerika ko na may absorbetir na ninibugak tanong. Alright, so alhamdulillah, mapiyaso ragat, mapiyaso uma, ang higit sa nabundaman niyo. Dan na iya, kapasikat ng mga attention, di man naman si Otoma. Sakap sa butir mo paksa, o di na di man naman, sakap po gupit si ko ingad. Mga panabundaman, mga servisyo, nagpakaustan nyo ron.
Ngayon ito na manaw Baka sa ko wala. swerte sa Nakuha mga ko ng binibiro. pera. Dahil ko na pamikiran na ayan niya ko ang balas na yung bulir ka. Lagi pa ka ko. So, tiyo na bisa ro pa ko salam. At sa anak sa rin sa kare. Na mga gunan ako mapyan. Nagsasagot niya ang kinubakyan. Dahil ko nakululo marga sa may permi yung di na mapangirapon ka. Pagkagulo ko mibit. Napakagulo kang manipulation ko napakagulo kang mamaypas na Ika dituro kapag nagkasalay. na kung ba na auto kasi sa auto kapag lagi ng takapisi sa kanang si kumapya bata na mga sa surga bata mo na sa madag na mapya namun na ron lagi kaya Iterang nakun, lagi kaya oras pwede nang sikuatan mapipya ginaw niyo Tulab siya oras. makurin na kanon na laylatul qadr na dirong Alas pertu di mana ko 17. Alas sa mga adimat yan sa na gunting ka na kapakaya ba na mga silver ka sa gunting na ako na adimat na wata kanan. Okay, hindi na so adimat ko mga watay tanong dito ka to na para dito totong mga ngarano at abul kahag na pangulan ka na ron na nang para mapasanong ko lala sa lokadal. Adimat ang mga traktan, nagilaw ka na bibitin ang tanong sa asidi ayatul kursi para po na dito sa Diyos Satan. Kenapa nutup sekala? Karena bertanggung na kaya bubulugan na kelalo-lalo sa Satan. Ibarat na ngayon niya so terapan na si Dilo na yato kursi na kina berarti anak nga na umipatya ka. Pwede nga kung berarti ang yato kursi na ada benar ka? Berarti na may ako na may kumagalit nagitiwag sa tayo nga. Na doon mabuti nga din ka na animata ka na niya padagat ako dali pipakay sa mga misarilang Allah. So, isa na dapat ang matubat ka na, sabi niya yung kasama mo dahil natul kader, amon mapat. Na ikadua, pagaloy na akong saya. So, dan yung kakipe isulok siyan, kakipe niyan, kung ano di bitere, misina ka, sinasiyama ka, na bitere ka no, pang niyon sarila, sumama ka, suina ka, yan tunay suwa na ka na, makasiran din, daw kita ba kirang kakil, buya di. Daw kita ba kirang kakil, balasik, inun tapo mapakasurga kasira. So, tiada kan yang gustuin sa gobyerno salat na amakan mo to, inakan mo to. Ito pa ibang asisampiya. Ito pa ibang asisilga sa inakan. Ito pa ibang tatanggi sulok ka. Ipe nga sulok ka, gobyerno umangawin na ang dito nga niyan na amakan mo to, inakan mo to para mapalikat ko sa iba, mapalsi ko lalatul qadar. Barasan wala sa madagla mapiyas, saya katabusan jinga. Una tayo sallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palapanan. Tanto kung marayag na bumagsabong kung nagyang mo ito yan discuss sa nagyang mo ito Sheikh Tanong pakatitian Tanong yan luto-salusaw. Tuwag namin nagyang mo ito si dito alok Tanong si Konsyal Muhammad Akhtar Landua ang nagyang mo ito adalu dubayan na si Haja Anika Landua ang nagyang mo ito si Konsyal Naira Landua makananggan Landua ikapat na si Sheikh Abdul Malik Amintaw sira di po kadawag sa diyan kaya plako appreciation sa diyan kaya ulama tanong o sira ka mo madakta baca na ulit na sa radyo mga pakauma baca na lagi na sa Bismillahirrahmanirrahim bersama kaum muslimin dan muslimat Arada Islamic Seminar Batu-Batu maging ganap di sur present this clap of appreciation to Sheikh Abdul Qadir Abdul Qadir and Mama for sharing his wealth knowledge and expertise as a resource speaker with the topic Sukada Iarga o Kaisisa Sukara Ka o Kapagupare. During the Islamic Symposium of 4th Grand Multaka of Al-Rawda Islamic Seminar, then قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. During the 19th day of March 2025 at Ganitulumba Al-Arabiya, Barangay Bato-Bato Maging Lanao del Sur. Ada yang moto si Konsyal Naira Landua, Abu Haja Anika, dan lupa dia kaya Konsyal Muhammad Akhtar, Abu Sika Kalim Malik. Paksiran ko, apakah doon sa plak? Milik yun. Ada gitu apa? Adi, aku sih Konsyal Naira. Tuwag ka naman yan ay di guru sa Marantau. Oo. Ada penawag ka nun yan, lagi na na si Konsyal Naira. Otok sa gitu alok sa kanan nila. Konsyal. Ano to? Apat ako na dua bubay na dua mga. Oh.
apa mau buka, mau buka kan? Seperti si saya kabut tidak apa mau buka. Wah. Nah, apa pada teman untuk harapun kan? Wah. Apa saja yang bisa tulis? Wait lah, oh, ada, saya, mana udah? Ayo kalau tuh kemudian naik lah, apa? Mana udah? Nah, oke. Nah, nanti, so, ada orang nanti yang sini saya. Nah, Sokman Surapol, nah, nama Rapol lagi. Apa? Kami nama dia. Tertiwa. Abdul Basit Aminuddin, kau tahu yang itu? Margas. Abdul Basit Aminuddin. Jalani Arobinto. Benar yang saya punya nih bertanya gua. Oh. Abdul Nasir Bendira, iya kau sih mamu? Wah, Sige ma. Auto. Amat ang balik ito anong dalawa. Ismail Ali. Ay, kumanga mama. Ah, sukuan. Muhammad Khalid Muslimin. Gina natin nilo. Auto. Tagab mo. Hasanuddin Abdullah. Number 29. Anak itu yang orang itu mo. Bapak, karakteristik orangnya, tungsilan dia juga para mati. Kau jalan nanti undi lah. Oh, cuma ustad yang di sini. Dia mau ustad nabi lagi di sini cuma ustad yang baru kecil. Sambil Nasir Arobinto. Ayah masuk orang kuliah dari aja. Nasir Arobinto. Oh. Ayah menebut. Ayah pun tuh enak sopa. Wah, kapal puja. Ayah mau berumah mana sih? Kau lagi kan? Si kau itu coba mahasiswa yang minta. Jualin yang minta. Awi juga curnya maka. Ada apa? Ismail Wadia. Apa dia nama mama? Namanya nama apa? Nanti dia bukan tapi dia belum. Putri. Noraima Diki. Ya, belum ada putri. Nanti. Nur Fatma Arafat. Nah itu lupa Jawa Tengah. Nur Fatma. Nyagong. Nur Ain kedua. Siapa Sisengan. Somaya Nasir. Pagkalian ng orang niya na susiyan ito. Dapat. Apa putri? Asnia Arobinto Makalanggan. Ya, mamilya niya namin. Nah, dapat bulit. Kaya napatumbo na lang nung napakakuha. Kaya napatumbo na lang nung napakakuha. Haji Amina Adapin. Haji Amina Adapin. Saripah Sarip. Pero minilan mo ko ba? Kawan. Kakante. Alraw dah. Karo din. Mamati kayo dumamu. Munaida Kauman. Ada sekarang untung lagi yang dia materi ustazah dia turasi. Dia tambah. Samsia Sumiranau. Sayaman. Samsia Sumiranau. Itu yang itu. Ada yang muhimin. Samsia Sumiranau. Ini muhimin ada 50 kan? Nyapa ka? Tunggu balik itu hari ini. NDCB. Yang itu semua. Saya ako binibig ka. Jalila Sanggakada. Damor Dalungan.
Dulangan, sore ya. Iya ya. Tolong dengar ya. Sari Pak. Damor Dulangan. Damor Dulangan. Ikat sama udah mampu Nah, alhamdulillah. Dia pas rencana dia kayak pemana raputan nah, nak dari udah kan oke, dia kayak raputan. Nah, nanti apa tunduk kan urun. Nah, itu presiden dan kok kayak gitu, dia tak berburu itu memang kita orang zaman dulu. Oh, nah, ini mafia na. Kaambelingan tano, saya kayak isa ko ilatalawa lecture tano, aja kayak pamana si Syekh Saduddin Makadato guru Samarantau ayah aplikasian dan so pemaka binasa o balas o puasa o muslim pada paantano. Kata guru itu. Pagula ya ini yo. Asya berbeda. Panas pagi ini udah mata nugas. Allah. Apa yang ya rasa itu berbicara. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la salli kama ja'altahu sabla wa anta taj'alul fitnata idza syi'ta. Berdalamatan tanwa mga alim tanwa ya, kataluran dari dolan. Ayam mata Allah. Lokasi musim ada tari Ramadan, nawanangan lagi nanti ada juga asli itu dulu tahu. Oh, lagi betul emang kan dia kasih di manusia. Aku jadi Ramadan. Nah, kena hukum na berdoa. Nawanangan lagi juga manusia kepada dia lagi di sini juga. Apa dalamatan tanah dia pun tidak. Aku si Ustaz Aisyah ada tanuran dari nujagir gak iya ikapat amurtaka aja gak iya alarauba ino to ikapat ikapat taragun aja dia amurtaka tanah seminar. Nadua udi lagi ke seminar sana. Sadar ko pag di daging mapipigiran na pendalamatan tanu agi ga iya ko. Langwan namanya Sumio Porta. Ada lebab pemikiran plano kamu sa siapa ka apa saja ga iya multa tanua multa ka iwaya. Rakiwaya ala rauda. Ayam menjual ada rogan, ayam ni berutanu na dia gaya lembab betul-betul. Dia berutanu dia gaya mendik. Dia berutanu dia gaya dukung. Apa nak tu lagi tu? Praper. Dia gaya praper. Dia tarak kayu. Dia gaya wadutul. Hari-hari kita kan nanti berutanu saja gaya ada rogan. Nagapa kaya mga mix na Ramadan o hirap ay tanurong Allah. Nagigaya natin ang tanong na sitakpay. Na ito ka makadidar pa. Nagigaya executive officer tanong. Ang kapapantagan na municipal vice niyo. Nagigaya municipal gutong. Itamira ni Plereno. Makadidar pa. Nagigaya si Haji Akhtar. Ako nagigaya si Haji Anika. Na mananalag na saat na mga programa tanong sa Alarawa. Na dirat Plereno. Anak ko lang niyo. Dahil napagagalitan, di ko dito binalitan, lagi mo sa mga pamilya niyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hubungin na to? Starting with Luto. Paman na, ayato, may anak ko ayat yun. Dati ang sibuin sa kapulo yan, sa kapilaw sa kagalitan mo tanto. Kaya mana yan na
Kaya kapag yung ginota, nanya tayo kay ginota at nararat upang naging sama-sama. At nauma, okay, pero sa setan. Na ayaw nga niya lagi. Kaya pigilan niyo nagiging alaw ba, na ayaw starting ang mga tao, at yung tanong kublag na sobra 20 katao. Sobra 20 membro sa alaw ba. Nasarong sa kiyang mo ito, ang ilay, nagumiyakin lang. Nagyan kaya lang wala tumanay niyo, mapia, sugil pa katanong. Ayaw ka na pagkatanong na ano man ay kapakatindig. Ano man ay kapakatindig, kaya mananiyan na agaw matanong si kumangolitan. Ano man ay kapakatindig, agaw mga pamilya tanong. Nasarong sa nila yung mga tao, mapia ito ang tanong na tegiliran ang yakasulit siya sa alaroga. Kaya mananiyan, siya na naguyan sa ayaw libro tanong na desman so regular na desman patalugan to sa tao ang libro sa Sobra pan. Sobra. na palampagin niyo ano raw doon. Allahu Akbar. Kahawasan na yan kaya katatagpon tanong sa seminar tanong na tanong ang Kataon ko YD. oh, Kata nila si number YD. penanamatan tanong ang kaya turugan Agen dari Vice President Titano. Kapapantagan Municipal Presiden. Agen yang Municipal di Uli Bentong isanan turugan Alarauba ang kana turugan niya. Umanten mau masuk schedule Alarauba na turugan niya na kana turugan niya. Ikadua katatagod tanong sa Islamic Seminar, Alaroga, nagyan kaya turugan, nagyan mo tatiwala ya. Haji Aina, Aguse, Haji Amir Hasan. Penanamatan nila na pada isa pa ng sa Manila. Nagyan kaya mana nila kasurapin, nagyan kaya mo takatan. Penanamatan tanong si Haji Aksa. Membro sila na kerumay sa gigi Alaroga na tanda na nanguhan ang programa Alaroga na mapapit sila nun ang kerumay at na seminar o turugan niya. Pinanamatan tanong niyo mo ito ang kakatanong at si Haja Junaida. Isi iman doon sa Masjidil Haram. Niya katalaikat ba yun? Iman sa Madinaw. Kaya manan yan na ubaso kasi pagkasutan ko sa Masra sa Madina, naubos so mapia di pagaman, nawal mapia, naubos so kupit sa piyukin so kapagaman na di sa masjid ang nato. Kaya manan yan, lagi nabasan ng Marikoro, kaya piyo, lagi ang yamak ka, na kapakasunay ko na sa Pilipinas na naging Manila. Lumiyo ka na matiran pa na mga burung-burung sa sa mga diunian. Pilih nga gayon sa mga isa mga nama ay ginatong niya ditatyagiran ang kaya ko buha wala ko kirang Kumbungan na kaya manan na kita mas mapia mas libi wala emang na dita mas libi na bawi Nabibi matang saja Junai dah penanamatan tanong pada sekali yang seminar Alaroga penanamatan tanong di Haji Sumaya ada sesiatin Jadi semua yang nanti kata dia mengaji lagi. Oh aling mau bagi matanya atau nono dari. Hari nian. Oh ay karakuan. Di hari nian. Ako kata nak lagi duplicate. Sebentar di semua yang ini. Oh ay. Lagi bersama saya. Sekarang namanya hari nian betul nak. Itu. Watanya. Ayo. Nana pengamatan kami Sumaya ang sigaruman yan dasiran dari nun siya kaya libro yan kaya Alaroga na suwanay lang namanya sudah sama kuduran namu magkuduran namanya ano yang ano nung ayah po ini-repair yan nung belum ma-stack sa seminar yan oh dati niya napiyat niya ako pinigiligan tapos naman marana kami kapasada ko sa giniawalay ka sa seminar oto Nana penanamatan tanong sila. Yan kaya turugan ni kakak Haji na pisa kasi kaniyan isang layakuan. Yan kaya nasa kaya siminaran din na may tugon lagi mo pwede.
Lagi ko pwede. Apa dapat ini namin tuloy ko lang kami lagi saan na makalibigit sa kamarami. Iya musulo. Tadi mo to bubuo na ako. Okay, na. Ato na pwede na yung mga kung ko na ayak ko kung na na sa mga ubira lagi yung tagya pula tao. Yati mo tanong sa wala yan aja napisa. Again, wala aja napisa. Ini libro din sa gigi ano roda. At yung din sa seminar wala niya na Miyakakulik, amo ayaman na municipality sa Giram, sa Kutawasayan, at si Haji Siti Istigaya, ada seminar mo ang roda na sibig matatagda sa Giram. Yaman na niya na ayam hindi na pwede kurwato na labi magato sa labi dugato sa tao. Okay, na aya may kukunik sa Alrauga. Pero sa matatagda, municipality sa Giram kay Honorable Habib. Pedalaman sa tanong yung nagturog yung ligo ay. Antay ka tanong mali ito seminar. Inor Haina. Haji Inor Haina na si Haji Inor Haina na hindi ko pilipat na arianan ni Kadina Pindaguri kayo. Dito din. Na ano ba ng seminar sa Roman Jaulan? Inuwa ka na yan dyan na ayamanan yan na kung nagkakasiro, lagi mo ito akuan. Dan nakadahilan doon, kakakisa ni last time isi. Dapat ang kami tanong sumya, basta ganyan ako. Kadi bukti mo si Boy. Dapat kami makatiro. Dapat naman tanong si Norhaina. Dia ba mga petiro si Sagi ba iya? Maindi. Dia mau tatulugan ikaja Janipa. Ako si Haji Rasmiya. Naman pasti matatamo ya kayo seminar lagi minti ke tauro. Pero gini transfer lagi kana naturugan di Haji Rasmiya. Haji Rasmiya niya na principal niya pa. Gitu tuh. Why? Abala ya Haji Junaida. Kaya mana niya na ano ba seminar tauro. Pero kanu mo atay dito na maadoy si ko mga seminar at katitibigan ng ano. Jika di Janila. Kira kita gawin itu. Kata dia belum pasti lagi ya. Ibe sinurayo? Mana niat na? Jika di Janila na. Rayo? Bukan tanong ini masuk ke program Alaroga. Nah, di Haja Nurlaila, ano tuh di Nurlaila begitu. Nah, ada seminar tanong Alaroga, pero sa inya tatang mo ako dito pa ni Ramay. Dia kana na seminar tanong sa Ramay, kana na Alaroga. Nako ay mana na connection sa Alaroga. Ino tanong ino ako kaduro report. Dia kaya kapatran ko nakapakatiti dia iya upungan niyo ka ay pero kung upungan niyo na Sinuraya mo. na pwede na ako kudero pa na saka di makaptiling ano na ino kasi siya sa Quezon City ate ka tanong pa Sinuraya. Sinuraya nako to Anda si mga pamilya ka Dinuraya si Konsyal na yun. Kan itu? Ako si Esnia, si Naira Ginga, lagi na mga pamilya, Haja Norayan. Mana niya na ano na seminar niya, niya kadiri-diri, kung di masapulo. Nakakadinan, Haji Atatara, Ginga, managunda managay Alaroba. Na kuning ko wala, makapita niyo yung manapiyan niya niya. Kita istana datang Dito ang iwaya ko doon. Ano na iwaya? Na iba to ganyan yung mga bantag sa sana na doon. Nape. Na ay bantag sa sana dito mariti. Datang istana to. Banbo. Yan ang katawan ninyo ng perang pag-isa na naging sa iya mga kapulan. Kaya iya mga Akon po aniya rakan. Karas kay ko. Nag-inisip ko na sunod mo. Yung mga waliwasa na mantulaw mo dito. Wala ko di balas. Dito istana ko ang rakan. Sige na po kasi na naupulat na. Bato na Dito istana. Yung kawan ako. Umay. Dapat ay man na naging niya ka 10 ako
Walau gawin. Ay ini sakulang ulo, sakulang bisyo. Sakulang bisyo ko mauna na sakulang ulo ko. Mauna. Kaya mana niyan, nagkapakai aging kaya pagkagupuluh gawin. Why? Ini seminar tano, na ini pusat tano, na kepakawaya tano pagi deh, na saya mana niya na itu beri Islam, na kepakaji na tano ana masuk ke tano Isa, dua tano Tadi apa mana? Ngayon, nakagigil ya po sa namiyak ka na bulbul maginasan. Oh, opo na nasaka tao po. Pitibo ba nga sa ganang tigo ko? Ha? At na maadoy ka abo pa ka. At na maadoy ka bukumba. Tingin ka, na ayak paano yan kau napawin niya. Tanda, pwede mo niyo. Oh. Napipikiran na sebuah sa kanang binasa, pero di ka pa kayo bakakuman. Ayan po, iya binasa na kumbunasyan, na di ka pa kayo bakakuman, kagubul akasuma. Oh. Na. Upo at napanikan kaawanan. Lagi dia na peninjo kapanik sa masikitiran na taro tuwa, itirawin tanong. Na upo at napanikan kaawanan. At na spesial at ipinig ko. Kaya punta ko, hindi mo tayo pinitaw. Ha? Kaya ba natin yan? Napinig ako sa aking kagis niya. Lagi ko sa kapinig ang gira na yung ipinig ang gira na paglubat na ato ni Piyura niya una-una. Ha? Pumamad ako sa kapangamad ang kapangatipo. Pumamad ako sa kapangamad ang manalian na nganin siya, isaw na ado na ipinig ang gira na tutu na dilang katawan ay gira niya sa mga munang rang. Lagi mo tagyan panig ka gira. Aan na mapipigir ka, punutut ka gira. Asaw, tunganay ka, tunganay nga kita ka, tunganay nga siya mata. Anta ka, siya saan yung katataw. Napipigir ang asukul. Ani pali, naan na bukul adi, libre. Bukul ka. Bata ka ba? Parang yun ako si Lugo. Tayo ini bagus ganti ganti pinjam si saya. Oh, gubernnya, gubernnya nana tinggal mana? Nana, dia kaya apa mukul? Ada apa mukul? Ada di apa mukul? Ada kaya pinjam di Lugosan. So mga padagang na, ayah ka naman na padagang na lipusan na di benar-benar siya. Syukur umana, sini betul di pulau-pulau tepi Labu. Nasama nung nakna bersama tepi Labu di mana? Example yang punya. Example, ayah pura kapitan yan. Dan juga sudah 50. Agin na sa mapiyakuan. Tapi terlihat na, talo-talo ate. Enggak, ino nakagya. Ada tarong parang normal untuk kumakampadigan na disiran makapulis o disiran ang pulis. Nakunin kayo din. Ano man ay kapus ang ako siguro kung di ka sipa ka yung kapipita. Ano man ay kapus ang ako ayaw maanan yan na panganang ka na ka o di ka tiro abog. O pa mga iba na kapaligan nga salite na ayaw sisapa ka na ikot na ikwa na kay katalog na ikawi. Abog na kayo nakarote mo ba? Na ayaw mapatiro ka, sipa ka na iba na nga kupunin mo yung talo. Nang pero makapamugod kayo, di pa kayo niyan. Tayo. Pero makapamugod, di pa kayo niyan. Ngayon na yung sabab, ayang pa kayo siya no, inugit lagi ka na natalo. Anto na uno ni pakapun niya. Pakapun talo na. Anto ni pakapun, lagi digi kayo pumapuran no, yung pakapun na ang gagara no, napatagal to na, kaya kung meron napatabali. Oh. Na, anto na ipakapun, nakapagod din lagi mo tatalo. Ada yang berkata, ini untuk ke Indonesia, Pak Wino juga. Untuk jika gila ya, jika dibagi step itu, Pak Wino juga. Oh, ini kan betul tidak? Ayo ngapagi tadi na ato na Pak Wino ka, na ato na Pak Wino ka umangka, na ato na Pak Wino mga wata ka, na umong kasigurado yung alam niya na Pak Wino. Napa lagi ka baka bagus sa kanara-kanara ka na uba asin asuro na ka sa lakon. Mas awida kalian, so sinigang yan, adi juga pilihan niya. Oke. Dia kaya kesul dari Ramadan na pagaling tanong yan.
nasita ko niyan, pagawin natin kumapiyang. Gagana na ka na yan, naman, mas tumuha ka ng makarapulong. Kata sokuran yan, ato ni ama o kapamugod, ato ni ama o kapamaganda, ato ni ama o pagsubihan, ato ni ama ilan. Ha? Saya tahu. Nanti tahu dong. Nah, ayah pakapunia tuh, ayah pakapunia. Nakapupunan na nakasi. Di dari kapupunan niya. Ana adna al-hazila la yakhlu anil ghiba wal namima wal kidus. Basta atau ada sakit ang puso yan. Dia kaya kasih na internal ya. Dia kaya kasih na internal. Tumusulod. Dan nama tu nakatawa berpilih sariyo dia nak masih. Ada ketul nakatawa dia KPP leader. Singa ganyan. Dia KPP performance. Dia KPP dia atau negatif dia KPP aktif pun satu. Pero makasih isa. Basta atau dia tak tahu ni, itu malah di bawah kerjanya gak kasih. Tahu nak dia masih kira kata no. Ah, oh ikan tu di rumah kan, bukan ambil rumah balik atau roy. Itu tak kerja juga kasih. Atau ni siapa bakal kerja masih? Ayah kerja ipak kamu tian. Nakaibig niya sa tunganin niya na anak kapakamulian. Nasabog sa Diyos ko yung anak niya na kinipuro o tunganin niya na din niya na makuha. Nasugya pa ka no tunganin niya na din niya na makuha. Nasugya pa ka mo tunganin niya na din niya na makuha. Na normal na sige niya. O, sige niya. Ha? Ato na ikasagin na kaya kasi. At pagkili ko kung Allah ka, yun kaya sa mo tawag ko. Dan itu kadang-kadang ugagang dia nak mailai ka ugagang apa yang kau kita dah diri tu. Tapi kau itu ugagang. Ah? Kata gitu. Ada berarti dia kenapa keteras? Ayah pura kau ugagang nada ide. Saya, di sini lagi kan benar. Kaliwa di peraperan. Mungkin itu. Ayah jika peraperan saja nggak ada yang mana dia nak. Dina kaya. Oban dia istri sa sulang dia. Akan dia ayah sakit angkan na ugagang na marita. Agad daw kita ko na istri. Dia mo tahu ugagang. Natapo na sangkot to akala. Ayah kada kaniran na di masira na ugagang. Ay tidak sira. Ayah po na kailan nalis na try. Nasabab saja butuh dudun. Dari nanti nama kerja. Apa yang papa ada yang lagi mau tak berjalan. Lagi mau tak ambil contohnya. Cucu yang kerja orang namun tidak dia hari ke. Oh ini dah begini apa pada gue. Oh, begini ni sabab. Apa begini nak ngomong? Ajar lagi ada betul. Ayah mana lagi ni ada orang. Nah begini gosip ngomong ucaplah apa bila kita tahu. Aginan ibedin ako na aniyan ang kapagpili na sa kapagpili. Aginan ibedin ako na aniyan ang kapagpili na sa hubungan. Igira aad na miyan yun sa kataw mo makita. Sa kataw mo masigla, kaya din na dali mo itong hubungan. Ayan din sa luli pa mga liwa ba? As kano mga bayan libro sa api masakit. Wala pa na ka surga. Ako na ko yung sabi ka surga. Nabi siya. Ako na meron ko yung. Ah? Na ko ka doon sa lima. Oh. Antay ko sa lima. Oh, wala ko sa lima. Ako na ko buti na ko ka. Yan ni Tio. Wa hamalat ko ba sa nila bin Saudiya.
ثم فقرت عليه يوم من الايام وقالت من انت؟ انما المال مال لا مال لك الا احبط الله ابدا ولو كان كثيرا. Ito tayo pagkakaya na parang kami makaripaw. Ikinakuha na Kesa na asok ke rumah na ayaan na ko yang ini na dubugoy. Kesa na kayo, oh, yan na mga leader, na damo niya na nabigyan ko. Oh, yan na mga take na sagot sa mga 1.5 mo may hindi na. Oh, na. Apiang panatigo ay maanan niya na natin. Sobri na namuha ng kanina niya katuwa tayo. Pero siya pa mo, ang tingnan nung ka. Kung nang paano nung kaubo so mama kukirain mananta. Ano pa makapupuna mama? Maano niya na pumbuya-buya na kawalay mga kanilipat sa kanilong minipir sa walay. Mga kanilipat niya sa udawan nanakot sa kanilong siya. Yan kaya television, yan kaya naman naman ang matatangson, lang ng nervo. Tama sa mga waktan na sa pendidikan di mga kelas. Ayah kagak niyan. Na ama yan. Tapi kasi pemakan apa kata tama na baru taka na sa ligir ko. Tama na sino taka na sa ligir ko. Okay. Dan lihat semua. Pero lagi rupiah marada. O sabihan. Atau dia ulah-ulah. Man anta innama lamana mali la mala laka illa ahbata Allah amalaha walau kana kathira na dia butuh sata ke pikir ulubai. Nah, apa yang dia gaya mga alim? Apa ma isi dia kira nautone mana akbar. Dan nauna anian kabinesan. Oh. Dan nauna anian nakatuto. Ahbata Allah napaki. Oh. So Fatimah Zahra tadi mo kiyang niya na po ani na ayaw mong pauwilan na malaki tiyan. Yung niya na malaki. Di mo mapito malaki tiyan, habis lang na malaki tiyan, na minum na direktor ta. Mata habis na malaki tiyan, na mining na ukita. Matungok man sumalay tiyan, na disukiyak-kiyakan na tanong. Oh, ay, mungkin mo to sa ulo siya. Oh. Oh. Lagi mo kaya dino niya nakila, kumuro. Paano, sasati pa ko? Nabiyakan pito pulau gudua baka pangni sarila ko ani sa kuwasatan na biya teruyan na ayaw ko namin isurat sa kitab na kembudi na makatepi so ali ang gusto Fatima na ayaw ko niya teru Fatima mikira tau no adinaw ali na dito budin nito ko man. Oh, nabiyakan pito pulau gudua. Ya kapit ko pulau gudua mga pangni sarila ko. Ali, nasa ka to, isa. Hindi na kabuliw. Balik ka na natin. Ayun na kada-kada na, so kaya di patanong. Oh, nana, antay niyo mga kada-kada sa ila. Kasi ka tali daw ka mga? Kapag kita na sa mo sa ito, kapag kita na kami kay Poro iyo, kaya sigura yung lagi makapuragi. Kapag kita na sa ila. Kaya sa tatas, upang maratagat na ulugod ba? Kasi mo ako mga nung siya, nabipitiw ko. Kaya kami nyo na ulog na ako. Kaya matanyaan na, hindi na akapit ka na, hindi ka pwede nga sa ila karo mga siya karo ako. Eh, mato na kamoton na kasi naman hawak kamay ka. Oh, ay na. Ugat na ka po makatarong to. Sarila ka na. Ha? Kata na to niya, ate di man ni sarila, mamugulo eh. Okay. Sarila ka para. Hindi naman, hindi naman ako lang isa kasi ito pa. Ano number 1 mo? Ano number
Dulu bersabda pun. Nama tak tujuh nanti nak kian asal nak berubah. Kali pagi dewa mau dalam berkuasa tanu. Berdasarkan mau dalam dunia. Ayat pada dasar doa nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kita mau yang pentingan yang gaya guru kita mau si guru Samarantau. Oh, kaya pamagung saya niya. Yang gaya dia tu pergi guru Samarantau nak kaya apa yang ni nak yang masukkan. Pertemanan. Nak tahu pak. Tadi mana uang pak? Lagi nasibat tanah Samaranta. Aku kita pergi bantu bawa mana? Wah. Alhamdulillah. Yang buat apa yang aku sini nak tahu dia masalah pun nak gimana yang ayah ko na manduto si Mama Laure. Kaya dito pada Bubaya. Asay pa ito ang tanong. At hindi nagkikudyanaktal. Nagkisulot talang amor. Sheikh Abdul Malik. Antay nga ba niya? At ay ginasabay si Mayo. Asi Haji Nur Husniya. Landua. Alright. Naaya tanong pa ito sa Flak of Appreciation. Ba't yan ang nagyang Flak of Appreciation? Okay. Ayah po sabihin naman kami, bato-bato, maging ganap iso. Present is lack of appreciation of Sheikh Saaduddin Makadatu for sharing his health, knowledge, and expertise as a resource speaker with the topic so mga binasa. So mga binasa, kung ba na so boss o Muslim. During the Islamic Symposium of Grand Portaca of Al-Rawda Islamic Seminar, with the قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Given this 19 days of March 2025. Bale, ito sudah berkasih. Ada yang Pogi ako ah. Ada yang aku dia nak. Nah, kalau kami yang ini na pelaku apresiasi. Oh. Mana rapor mana nan rapor. Nah, kalau juga, maka saya juga. Sehingga ya kau siapa nak suruh saya, maka saya juga nak. Saya adik seminar dari guru Samarantau. Nah, tulis juga lagi dia guru tanu. Nah, ada seorang atau itu lagi nak kawan. Hidayah, konsep hidayah, semua tahu runang, apa nama? Oh, mga walay. Nanti pada waktu, itu juga mga ketiminalan ko mga walay. Paano yung aja? Okay, unang tanong tumawa. Ikati July nanti si sawalay. Katan si Rizlia. Ayat tanong yung July. Wow. Lagi kanong po yung July. Lagi walay niya, nabugi may walay. Hinay yan. Ay, katulungan mo. February niyan. So, ate representa bibigyan din ng mahina. Ataw no? Ate no mahina. Kita ka. Ataw no kuha tanong. Si kanina pisa, pagpapakay si na pisa. Hoy, Okay, nasukat pagpapakay si kayo. kanina pisa. Haja Raya. Ate Raya. Atay ko. Sa kanina po ni Iskanya ni Okay, nanti kauban na katabi ka di siya, si Kati, si Laira, kemudian ay okay, saya ko si Laira. Na-request na kayo ko, ano ba yung kayo? Na si Kati Sumaya. Sige, Sumaya, si siya. Siya mayan. Ano naman, tapos si siya. Oh, Uway. oh. Sorry kayo katiras niya. Tama hindi. Antay na presida tingin niya. Kapag po na si Bais. Ataw no na? Si Bais din, si Bais. Hindi ba isa? Uway. Hindi ba isa? Uway, kari niya buto na. Soro ko niya ikati. Okay, kasi kakakati na pisa. Kaya ba, ati di kakakati na pisa. Okay, kakakati di po kasi siya niya. Okay. Kakakati di rin ka. Ati di kakakati di rin ka. Si siya pisa. Atas ka niya. Oh, si Sabi. Ayaw ka na, basi ka sa Manila. Ano kasi siya ka? Wala, kahit tulad yung siya. Karo sungaw. Oh. Kaya ko tawa ko, nagtapon ni seminar natin tayo maloy. Di ka dito, hay na. Ates ka niya, di ka video nila. Kaya tayo mabugi-bugi.
Ako to si Nora. Ay, ba siya kuman? Matitin mambot. Di ka nung pamamanan, so ano saya dun, kaanbagan sa programa tanong ka, niya akala na niya prapulan. Di sunagyan na rapulan, api ba tanong na release na ayaw ras kaniwan ko na alas 11 goal. Mapasada yan, may tulad nila na yung kahapa para po pag-improve, yung ay araw ba. Laman, ay figure na no, na malilipan ang sisiya yung ay kung sa marantaw. Panangan mga da, o andag lipo ka doon sa yung ay absunan yan. Oway. Sabang po pa na kung sama niya na, daw nung ganyan ko na mga, nangunawa na mga bayag, mga dato, inalorin yan siya, yung kasi minaran, o mga tumakwa nila. Wala saan ka ng mga baka daw kung walaan. Nah, natulad ka no? Si Nora. Ate Nora. Pati mo. Nah, Okay, Ano balat? Secretary. 1, 2, 3, Mike. Ako si Atis Mike. Ako to sa kili. Nah, bisa 2, 3. Ada mana yang dapat yang kita tu? Thank you. Alhamdulillah. Dapat satu. Dapat satu tu nak. Kayak apa? Baiklah, kita tinggal boleh 95. Pamagani sa mga niyo. Mga aktibo. Pamaganiran. Si Haji Musrif Amin tahu. Oi. Ginaon yung pagbusa para po lagi ngayang magas. Espesyal pa maibigay ko pa man active pasisimin sa Rauda na dili susira sa iya ngayang magas. Bukan sila nung lagi ngayang pagbagian ano asyam ka. Hindi mo pa ako yung sarapol na napangilay ka, pamatyan. Haji Musrif pa, amin daw. Alam ko ni ba, pwede ako. Ano dari ko? Ano ito? Haji Nur Haila amin daw. Haji Nur Haila amin daw. Nah, apa? Haji Hamida amin daw. Haji Hamida amin daw. Dapat absusiran road. Haji Nurhana amin daw. Kasi na ako, hindi nga ba, nasa oras Ada tanong. pwede orang lain apa dulu gitu. Haji Asnia Banisel. Haji Asnia Banisel. May repeat ako. Si Naisa. Naisa Asnawi. Ginaborit na naman. Tawag na. Naisa Asnawi. Opo. Umanan amin tau. Umanan amin tau. Narepit ako ba? Narepit. Noraida amin tau. Lali amin tau. Lali ko nga, lali, surap ka. Lali amin tau. Saad Tamano. Saada Tamano. Muna ba yung Dumba? Oh, to, saka. Karo. Pamahalan na no. Tiga titik na. Mana yung suwala niyo? Paano siya ito? Ay, Bob, kuhan niyo din. Daya Sayang. ang paano na kudarangan. Bayanabi kudarangan. Norme kudarangan. Go, girl. Jasmine Jamal. Kuhan niyo din. Lorenza Mga Undas. Ang kanok ko ya. Salam Somadina. Oh, to, Bobo, saka. Norania Habib. Saka. Habib. Norania Habib. Lauli Dirampatan. Lenang Hindi mo Dirampatan. kung surat ka. Haji Juhara Landua. Jalania Landua. Munawara Mimbalawag.
Monira Mindanao. Maisara Mindanao. Fatima Mindanao. Magumpay Iganda. Congrats! Presenta. Premuna. Dito sumiyaw na saya. Auli Biday. Ayun. Kumain ba? Wala. Tampo Oh, nandun Biday. ka. Pinalista kita. Mariam Panda. Pinalista kita. Ano? Manuray Adapan. Bana Ambu. Ano? Pinalista kita. Enjoy na Kasi Hadidala. active ka eh. Pinalista kita. Mindaya Robert. Nalis? Pinalista! Siden no. Sugod lagi sa orang yan ha. Sugod. Sidi Mas Odo. Ikaw yung nagpalista? Oh, di ba pangalan mo ano? Ano yung pangalan mo? Diba sa ngalan mo to? Rahma Bulanto. Faisa Bulanto. Oh, Nasima Raymona Somaka. Jigapur. Oh, yun, Musa. Ah, sabi ko Muslima kinuha, no? Nadua. Asnifa Haji Naim. Asnita Haji Naim. Loray Ay, nagutom nga na Mariga. ibak na eh. Mga margas yun. Ano? Loray Aguadia. Resort ina. Maria Mariga. Arapia Kamolo. Ikaro, active. Haji Esa Makapasir. Haji Esa Makapasir. Naka-live. Salifa Haji Siddiq. Kami repeat. Haji Reza Ay, karo din pa nga din. Kada-kada mo may nang ka. Karo din. Haji Ika ba dito ro? Sarek Singh. Di sabihin kita, Nasima Pusano. Ano ito kayo din lagi? Afifa Panda. Momina Mama. Mariamin Mama. Diamond Macaubaw. Ortida Macaubaw. Ay, nagkakala na. Rosalisa Macaubaw. Pauli Adapan. Inday Makapinta. Ayun, naka. Sagira Di Masira. Ikaroon pa nga din. Ahira. Nailani Bandura. Surprise guy. Ania Makalayo. Rokay Makadaal. O, di ka na kung tumigil. Tuloy sa po. Jamania Jaman. Umilkay Biday. Mas'ud Bulanto. Mariam Tagu. Haji Nasiba Mintaw. Juhaira Makaundas. Munabai Banisi. Sunaida Ismail. Kami sa bitilok. Urmana Bulanto. Ano sa nino? Nurhana Makalayo. Bilok. Sadia Pali. Suka dua. Ina mo, mga to. Tawag ka. Toren na Sapulo sira na Lima. Naisiba ka mga Toren. Naisiba siya ito. Wagi ko na. Tapi nak matakan. Alam na po. Sabi ka naman ito ng video. Na. Adi na watasi ya mga sumugyan. Abul pa siya, natawag pa siya. Na UK, dito nila na special ito. Amano to na, are, kung sa mga to, dito mga pinila doon na, i-exam nila to. Oo, hindi ako na-exam yun. Award din. Nagiging ako award din. Dahil nung kayo sa mga, ano to, dito. Na. Nakakalit sila mga to, nakalapon na to, lapon na. Mga mama daw, nakalapon. Bawa sa minaka ko kami. Naging daw na bata. Kung siya, tali ka niya. Ya. Ito makakuha. Oo. So, para kami siya, kung ito ba? So, kung mga to rin, nakuha ko siya. So, niyo, yung bagay. Mga to rin. O, kasi, tuwa ka ni Bruce Marata. Ate, tuwa siya, mga to rin. Na, double time na, kaya pag-usap na mo siya, na ulaw na army, mga lugar. Bahaw ko, yung wata tanong, mga ito dito sa punguseta. So mga kanan, nasa ko siya, di ka nagsuya. Oh, di ka nagsuya, abas ka nung pipumino sa Maragos. Oto
kano pi ko mga anak, kuya kano. Yun namin nilistakas ka ron. Kita kan mo Sa na mga kabiran mo na. ay Muhammad Afsa. Wala na yung wala tanong mo diyan. So na do mo na. Anak Shima. Alhamdulillah lah. Ramadan tahu apa magaling ng tanong si Abdullah. Mata. Ada pun lagi satu. Uway, pakadap pa nga, madibigilay. Araw ko lagi mo. Ada ini pun na begini lagi kamu lihat ada mana pak? Ada kata yang mungkin bos ya. Pakadap pa Nah, niya sa insya bako. Allah. Nah, bapak ini tak ada mana dia akan tua-tua kan lagi tu mata orang siap. Lagi nanya itu itu. Dia ini juga 500 atau buat ini 500. Nah, bantu. Nah, pamagin dulu kan wajib lah yang dia sini lebih piau bulan rupiah lah yang ada mau siap. Kalau tak apa saya ada tu Pak Guru Basra. Anak Pak ini ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar. Abay, ikaw. Saging nasa parihan ka, langan na nag-iabak. Kalibak nga may kulangan ka. Masyaallah. Taga ilog. Waalaikumsalam, Bibi. Masyaallah. Masyaallah. Ay daw, very good. Kya cute, Bibi.
siya na ba ikaw? Ay, aduh. Anak-anak sakita lihat kalau tu bisa tu, jadi untuk. Dia nak kita nak yang kanan pemanawan tak tahu. Yang kaya itu ini dah. Wah, kebaik na semua ini kan. Yang kaya itu itu na yang semua yang suka manusia. Dia na yang orang sana sodok dia na bisnya na dia na yang kanan awak. Semua suatu orang ayat di polisi na sa peranan kau nama piadok dia. Allah Akbar. Apa nak bangin sa nang wana makabut. Bangge ya cuma ulang ulang malam. Ya tu yang nak watan ya tu cuma watan itu. Belum pernah tu. Tapi kalau watan kalau mana mau dia bisa nama masuk nama bisa itu atau macam. Oke bisa nama masuk mati ayat ayat Quran. Ini tanah siap kita nama mengandung semua mengandung mga watan tano kasubului. Mga watan mga ulama. Saud pun lagi yang tani kata tu mata. Apa pun tano lagi itu tano. Na Roma pun tano manto na pagbunan. Sila matawa. Rapor. Asya Allah memang dia tak ada. Nasuhan dia. Kokoy mga rampa. Ino mo kasi kundi mo may buwinara. Najir amin tao. Bap Najir amin tao. Wala kata. Pawon, mata girang ada ulai itu. Basre badiu, basre badiu. Arafat Haji Bingo. Oh, Haji Arafat. Ya, sama tu. Haji Malik Amin tahu. Jadi udah 3 hari. Bawa 32 ini 9 orang begitu tahu. Mama baginda di sini. Anak itu Abu Bakar. Ini dia nama dia itu yang itu. Anak itu Abu Bakar. Haji Hakim Limpau. Haji Hakim Limpau. Ini sih. Nah, baik. Mga bari. Bukan nama dia. Mama. Oh, dia. Itu pakai rumah satu mau wah. Nah, tak. Nah. Sania Ame Sania doon mo po Ma'am 55 pada akan lupa daw Nur Hanifah Rashid Siti Jit Nyaripet. Udah nyemak masuk dia nak kuahnya, jalan dulu. Wah. So yang udah dulu kayak kita waktu nak kuahnya tu kuahnya. Ada apa? Haji Nasbiyah Haji Salam. Oh, dulu orang betul-betul. Ani Radu. Normina Gagil. Mana kedua tu mana tu? Capolo ni kamu nak begitu. Buat kalau tak mana ni kan tu. Ada temu ini ada mana tak pada sama muda ni ya. Boleh buat kalau mana tu itu. Oh. Hari Jamilam Badiu. Hari Jamilam Badiu. Jamilan dia.
Asnia Aramba. Pak Asnia Aramba. Iya, para pemantau. Nenek tahu ke dalam yang cuma tu. Haji Raisa Mamau. Haji Sania Pitelan. Haji Sania Pitelan. Ayo lapor na isa, dua, tiga, empat. Kami akong tulad. Wala ka kalanan. Biar lang ano yun. Bawa nyo lang ba eh. Aslima Radio Laut. Aslima Radio Laut. Supaya dia panurugan. Ustaz Fatimah. Oh, ini orang di Ustaz Fatimah. Yang mana? Yang mana itu waktu yang mana? Ini. Ada yang siapa? Makan di mana? Ini dulu kan? Anak nasi kamu kalau. Lima, lima lau tak? Berapa? Cuma ada 2 lau tak? Sate, berapa? Tadi itu tuh rasanya dengan Anda sudah tujuan yang tahu berapa mungkin? Baik, nanti kamu tuh ya. Oh, waktu itu bayar dulu. Nah, ini itu semua apa itu? Oh, ada. Kajian pernah kajian? Tidak pernah. Kenapa? 2 timam. Kalau ada saya 2 timam. Ayo, nak boleh apa? 2 timam namanya tahu kita beli. Bulu kerana pun nak dulu saya. Bulu berpada ada. Pada. Bulu tak tinggal kita. Nah, boleh kerana? Oke. Tapi rumah boleh kerana? Oke, nah coba. 125. Di rumah ini 125. Rapor. Nah, boleh ni kan? Nah, 125. Ya, toh lah. Oke, saya rapor kamu. Sortewa menarikkan. Ini rumah apa sortewa? Nah, ini nak betul. Sortewa. Kata ya, ayo namanya kelas-kelas. Sortewa. Anda nak bunuh, pemain itu dia nak saya nak mabunuh so number ka, nak perkasong saya, nak perkabunuh kerat masa number saya. Itu mana mabunuh so number ka saya. Coba dia yang punya nomor saya itu pakai. Dulu melakukan saya. Oh, kata sampai yang betul makai kata dan kata lagi pergi. Nak bunuh kan? 120 orang yang bunuh. Aslia Haji Umar. Aslia Haji Umar. Tiga orang petang Aslia. Anak orang. Nah, Aslia Haji Umar. Anda sih, berikan lima. Auto. Yang aku nak juga pakai. Nah, tu number. Aduh, baru cuma apa? Oh, ini pun nanti gua. Ada 2 tahun saya dah apa ni? Aku lupa ya. Tuan nanti pun nanti lain lo. Ayam ni aku nutup mana? Aku nutup number baru. Sesuai nama aku nutup number. Nah, pagi dia nanti cuma nanti. Apa tu? 1, 2, 3, 4. Aisyah Sultan. Tuan saya. Aisyah. So, kemudian Aisyah Sultan. Yang suruh wakil tahu. Nah, dapat. Luka pa ako sa may ito. Yan. 172. Di ka laro pa, di ka may makakatan sa Marcos. Nurmina o
Oh, mari. Di betul Ate sudah Nurmi portado. Nomar, betul betul bilang. Pokoknya Tahu. madu makakuha. Nah, saya lah. Apa aku kasih tadi? Udah malepet. Terapul busan. Kalau dia bukan sama Marcus, nah, dia bukan sama Marcus. Ada Diko. Sorry, oh, Toko sudah marah pun. 265, ini putih. 265. Ini dulu, udah, semua ubah ini yang nak bagi spy ni, oh, dia kawan sama Marcus. Nanti itu pun, oh. Nah, ada yang ya. Bilang kita kan dia kedua. Maria lima tinggal dia mau sama Marcus, dia punya. Maria, dimatingkan. Marian dimatingkan. Ano sih? Sama ako naman yun. Okay, napabulo siya. Kasi ba? Yan makakapakapalat mo yan ha. Yung lagi mo ba? Sinamako ba? Mulai. Kita nurupin kayo. Idunya masih sudah makakuha. Panganto ko lang ka. Ano ko na? Subay na. Ang awan din ano? Subay na panurugan. Nandama ako naman guys. Antay Ya, subay aku na. ada juga di Panarugan. Kalau saya lima aku juga ada. Yang aku ada mana? Oh, ya, nah, saya dah maaf para tu, nah, para tu. Nah, sana ada rumah apa mana? Ada 99. 99. Number 99. Ada gitu kakak. Najma Abdul Fatah, semua dia. Mata, benda yang mga panin ni may bagay ni sila ju. Najma Abdul Fatah. Ano ka mga tago? Ay dito mo siya. Ako to. Kaya pa din, nagang mo nga. Nah, dapat. 188. May akakuha ko sa Marcos. Taray mama, may akakuha sa Marcos. Haji Karima, oh mama, ya ada kan ya? Parang nakakuha. Petinuan na? Ano sih? Petinuan sa akin. Ano saya? Iba na na yun. Parang hindi kami abunot kayo sa muna. Lagu may ako na siya siya mo mina. Dalo ko pa ako na yung kasi ani mabubakal. Alright. Ya buno. Itu niya na di seminar. Yung mga si Ali Mabubakar. Nah, dapat nangaran niya nag-iigong sa mga tawan daw. Yung mga si Ali Mabubakar. Nah, yung baba ano to? So, kaya wapat yan na iya minitaro. So, may susupat ko ganito pa kaya na guru sa mga siya. Guru sa Tayo mga na, tawan. tayo kita sa sakuan. Ano? Itawata. Tinatanong nila. Dumata. Suka giyo. Bayi mo na ganito, dami ako sa Marcos. Dah, ya Allah. Nah, natap na, natap na. Ha? Pili mga puti. Lili mga puti. Kau to, dama ko naman rin. Okay. Kunya wala, yung mga sabi ang puro may makuha. Jadi di mamatay sa komik. 159. Tumagunit-agun yung mga pedagang. Wow. Ano pa nung nabili dun? Ano pa laman yan? 159. Natin nga rin. Kapsa na. Ay na. Haji Mariam Anggul. Bertemu aku sama Marcus. Yan eh. Nabali ko pa yung mga ulit yung tribute eh. Mau to, kumano siya? Sumiw siya to. Ako tinuray. Ayaw pa sa bininuray. Matayan ako to. Abang yan ako. Ate, madir ka. Kuha nga ke. Di ka sa bado. Oh, madir. 178. Di wanang narapul ya. Narapul tan mas tadi. Duhay raon pa. Dalam mga ko na Marcus. Kan ka sunod ko. Duhay raon pa. Dalam mga ko. Nandiya ka. Rapol. Memang dia dah bunuh sa number. Ako naman to ya. Pabulot sa Ay. number. Sen ka kung guess ni Mia kasi na yung Margesa. Lagi dito ako tumanag. Siya sa niya. Madalo ko na. Si Balay niya ka ay. Uway. Sino si Ano ko ba na? Yung pala ako sa na. Ada na.
Jangan tuh gitu bibi pergi Ada apa? Ada. Ya aku akun. Ya aku akun si boborong kay. Nah, lah. Proses step Nur Ain Haji Abdul Fatah. Istirahat menang ano. Soal dia. Ada sebenarnya. Ibu ini caranya pun tidak padahal mati Ramadan. Padahal kami agak puluhannya bisa moto ya kalau kami udah 3 patah. Hah? Nur Ain Haji Abdul Fatah. Ya kuat tinggal moto dia. Ya Abdul Fatah ada. Ada number 6. Ada aku na yung kunya balag. So kita mo lang natin isong iwaki daw ba pa mo. Nantap niya mo di 166. Abdul. Antasin muna Haji Abdul Ghaffur. Ay sa Abdul Rahim, dumang sa Marcos. Antawain ni dia muna Haji Abdul Ghaffur. Ay sa Abdul Dia Rahim. ko ni Oron Apia di Kanoron. Ya ako, sorry yo. Maaf kan. Hindi ko alam. Yan ko tayo kamay yo. Nandiyan ba tayo sa kurma? Sabi yan ang mo. Anda rin sa kurma. Ano hindi yun? Sabi na ang buwikit. Nah, baratan niya, bata. Kata ngayon na may alalabot. Uwa. Sabi na siya market. Amina Hussein. Ada, ipagano to. Dapat ko lang namin. Amina Hussein. Fatima Mahundakan. Atap man dua. Atap si Fatima Mahundakan ang buwan Amina Hussein. Siya. Amina Hussein. Bismillah. 164. Orangnya habis dan yang aku. Niya sa pemo sa ito ra. Muna na daw. Bisyak ta. Tuwan yung 64. Di mana tayo ginawa nila ba? Ada yung sila dito. Kaya tulog. Napa may bubuldi. Kaya po. Ina ini ito yung betul na. Mas may bribe sa pera. Ada. Nabulot. 221. 221. Mamaling piolo, wataya piolo. Mamaling piolo. Kamalit ako, piolo patron. Mamaling piolo, pabulot siya. Hindi mga totoo sa mga kuham yang aalis. Mamaling, siya, ada yung brinyan dyan. Hindi ka mo. Ano yung mamaling piulo? Akisa ditoan. Ay, pagdino pa rin. Akisa ditoan. Ako, tulog. Bye. Hati-hati. Bapak itu hati-hati. Oh, ini na. Karo din. Oh, ini na. Watak, bapak. Nah, jadi kan. 163. Ada 163. Nurhana bin Fatah. Pagaling na na. Mata nga. Daw mo magkatutubo. Nurhana bin Fatah. Rapon. Bani ko ano, pusi lang na ba na pusi eh? Api yang anak dia bisa na. May nasiyo pa kayo. Ay ko sa pala to, wala Normal na bulan to. Ya, normal lah. May ako ko sa market to. Pada. Dah foto, dah ko. So hayla jo kita so no to. Joy na Tapno siya. ko. So hayla jo dia. Ato. Pabulot ka. Atane ko ano. Nah, meaning jadi sahara minta mati itu. Dito, mana?
karap pera na gitu duit di mana sih? Ada apa? Jadi na kumuha na lang pera. Eh, kau tuh ada yang aku ada bukan boleh Tawa nak. sa kapusunan. Kami pinili mo. 198. Ya pepe ako kumuha. Aslinya satu kata. Sorry. Taga to rin. Hey, Apa sampai anak pulau ni rumah bukan siapa? pino ka daw man sa tingin ko? Ah, dia aku sudah motor ni. Sorry. Jangan lupa aku siapa yang mau kemana? Dinapi mo sa di mo kabalagas ka na sa ka. Pero hindi mo tong Jual lagi. nakawala. Juaira Animusa. Dapat kabigay nila no. Juaira Animusa. Ya bunyi tiap. Ano to ino to? Sorry. Ah, na sorry. Saya ngarano to. Sorry kami ako sa Marcos. Ah, jadi na mo to. Adi ko pa kay. Pero wala bisita man. Ito pa ito tuwa. 149. Sugo mi sa turista kami kaya ako. Ada ko pa ako sa Marcos. Okay, sorry. Okay Kaya na. makasuy. Pero balikan ko ko yun. Wala na. Nay Mama Katano, 149. Nay Mama Katano. Nay Mama Katano. Ami yang mga tukuan, nagoy na. Ako to, hindi naman. Handa. Abata mo na. Sa sampai na kamalit lang ko sampai na ako. Sampai. Tikatan. Swerte niyan. Ini mas swerte ka. Napira. Kaya si Dilman taon ko naman, abay na dito na ta. Balik ka biya mo nung ako mo. Apa na ada jika seropan? Sige na nung kursi, minta. Hoy, pumungot ako pera. Nga marama yung doon. Lugar niyo orang kan. Ada sih kan? Asli Mas Ando, jangan rumah aku sa Marcos. Ayo, rice cooker. Nakakuha. Sini dong. Ina tuwa pa hindi. Nanda pa. Era si mo napabuto niyo. Yata ito yung mga ulit Marcos. Kahit dito ko lagi, tutuwa ko lagi di Marcos. Napiya ka, di ko pagin ng tulang sa top lang ikaw. Step ka doon. Ah? Haji Nasib. Nasifa Haji Nasib. Nasifa Haji Nasib. Mga wata ko na yung Haji Nasib. Kato. What? Pwede na ba rin? Kagi ko na siya nang urapol, punewan niyan. Matawag na. Kagi yan, nakatalo din yung Marcos, kaya mga siya nasa uswakti. Haji Ano Sani nga, katalo sa Abisela. Marcos, ada talusan mapad. Haji Sani Abisela. Naila Al-Nasir. 153. Naila Al-Nasir. Naila Al-Nasir. Tumupa sa Marcos. Hindi na na mga ako, ano? Raman. Napo to ilo. Norma Raman. Tori, lo, Yapo tutup ito ilo. Why, biya ka kuha. Niya susunod dito ko yapo. Ano? Matato. Hindi na mga sukan kami ko na merap pulasan. Basta matawag ko sa nasang nikmo. Prinsita ko. Jadi naglay ko ang matalo. Anak, inayaw na ka. Haji Khairunisa Ala. Ah, dito ito bumuhay. Ano ito kaya Khairunisa? Kabay, aling tanong. Ah, kami. Kati ako na iwan. Tapos, pauna mo. Mau. Lanjutan. Baida saya. Baida
Nabo man. Isa yan. Wai, quit kan. Baka po ganyan. Ilan ito naman na adik ko. Ukit kan. Naba kasi. Anak aso. Oh. Di na kapagaganot ang mga mapunin mo tanong tuloy sakta ng mga pure active. Akala mo Uy, sakta ni mapunin mo sabong ko. Atapa. Ilan ito nilang bolo. Lagi ko na gusto kay mo kasi. Oh. Ano ba niya bolo ito na bolo? Sabi mo yan. Manda ka sa akin. Eh, tulwarang mo raw. Yan ang nabayari ni para dito. Kapuno to. Katayo bulo kami. Iniswata ka na si Jirani na para sumara ang siyo. Kakuri ko rin saya. Pure mga katib na dito nung kapulot-ulot ng mga Na, napunod. Danya ko ba? Kumain na na. Apilitin niya na hindi kumain na. Ano yung palista? Na. Iba ba ko mandol? Meron ba ako? At lang yan ang kanya. Ang mga... Yan, ang buno tayo. Buno. Pakasahod na kanina. Ay, siya mga na. O, yan ako. Ay, mapigil ako ba? O, tanalas mo gano'n na ako. Na, ang na mo na saya. Yan, mo na. Galangan. Isa, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, walo. Semua yang saudara nak, wah, mulai dia dulu kali ni mulai. Dia dulu itu, semua yang lagi dah. Ya, dulu tim mulai ni saudara nak. Boleh tak? Respon yang nombor, nama dia. Jalila Abdullah. Bueno, Jalila. Saya anak pribadi. Ya ka makapala ka sa dere. Ano? Diyan tanaran ka. Nilbo lang naman Marcos yan. Oh, kaya ko. Ako ni na bulo ko sa lang na bikin. Mana udah pilih na. Pero moro kami pa no. Na bulo ka niyo. Papada ako rapo no. Pwede Kaya na pa na. ko lang yan langan. Isa, dua. Basta respon ya. Dia mau kena ini. Saya ini bro, yang kuatnya sudah super. Ate sa sito. Oh, itu yang nah, boleh lang bro. Sa kanila. Wah, tuh, kalau mana tuh, tenang. Ah, oh, boleh tuh. Pilih lang bro. Pakai lah, pilih lang bro, bilang bro. Waduh, pernah ada mau. Ya bro saya. Napa pilih mo? Nabulog ka siya. Ada bagi-bagi. Ada dia. Tengok siya lang na. Kung ako ginawa nila na. Ulo ang ulo to na. May dua tanong doon. Ada seminar sa Walay Haji Nur Husnia. Bakit ako na seminar ka no? Akia atuna inshallah berwala apol. So aya muhabbat kita nembatan muhabbat. Nah, baiklah. Ayah orang mulai kerja na dua tanong. Oh, dua tanong. Nah, ayat yang dua tanong masuk dua Nabi ya. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha